Atukumfika mzee ashangani andeba ninjwa to mwana warete mbundezi ngunguko kwareba ninjwa mbuza karho umugenzi Robert Zaki amujyataragurra umwana uko Robert Zaki ati tukateni turambazize hakaro ikishatuka cyangu hata ambuza twishi atenisa sentinga atuwaterwa cye ntanaterwa cyanda atyanda nwe yakutera ati hatu bwagire ikintu ganaza kubuza cyanda nenkoni cyanda retwa hariya nenkoni atyanda tabunji watera umusirikare onati yajoire uniform shere cyanda kayaginya kiri nkanjoire bushanka buri atyanda yakutera kinti yantera uniform yushi uniform wagiye tinyuna ranga uniform nanya nanjoire busha najwara uniform umshango tukomaho abo kuba najwara uniform cyanda disciplining ijo nshanga cyane kwande bati yamwe ngufira ngeri ngiye hamwe aronde ko ha atinda kuhira mu musheje nte ni ndokanya mu musheje atkankutiri wakana kitera nkaburi mwenu kutorgaho rutaro rwakoratireho ndoronde byo kujwara kandi rutaro rukuronde cyo kujwara amazina g'abantu amuti kwenda gagamba habo kubijoga kenda kunde televiziyo mugenzi we Tomwe muturu ntobayi hamwe mbundeze twarutingire atemo kuguru kwa musirikare yamwe nkito najwara kwagita mahari yatanimo kwa kabiri kwaba nateme cya kabiri nkito ngiya unjijwa wo kwahinduka kwandeba amanya ngo mutumbe gwahimbuka atayo yeja mukora tiragenda n'ikito cy'ikirimo kuguru atukigari yarwije bambuza ikigere no kitayi kwaza kureba shaka hakiba mu kigere njo iremwe endija gikwitso mu kuguru kuka twantoronde cyo kujwara tujoire busha so ebe byona nibiyoreka enakwitwara biremu noronde cyo kujwara ngune yozo mbantore cyo kugenda bukunya byanga biremu emyaka 5 n'imyaka mingi ombere ibyo byona twatabatiryo mbantu abo twabere tukira abe batereze ibyo kurya bakatuye ibyo kujwara so storezo nizibegesa imwe abana abatarabirebere abahurire abatahana babihurira abantu aba bakaraba mu mbera cye yabere gumiretyo to that extent amana garhanga no gwabasize kutitya tamana gaitu yonkante ine matsko ngo ni impezortar nare hez nkante ine matsko ngo nanye ninja ko bakomanda namo kante ine matsko ngo ndiyagira family nagigira kante ine matsko ngo nimpitya obuirobu nanye government ngigo itsenteryo mikono yanje kante ine matsko ngo ninja ko ritayaringa ndiyo huriri agona mana gamukam so wana moderator abantu aha bategera matu kwenda kumanya omugasho gw'Ekitaramo abantu mutegera matu murikiza onka hariho yabagambira aho ngata no bwako bano no ndaganiza mugenzi wawe urukutina umuganiza agutine konka no mu Kitaramo mukuru yoganiza kurya Rubaju ganiza na kamanda no muganiza tuganire tumanyane tube bamwe abo kwa tuyine bingi ebyo muntu arkwenda kumanyana mugenzi we Dr. John yashtama hari ya tentative ariyo na recordinga ebintu kugamba zana na mugenzi wa muganire ekene Kitaramo mwejo mu Kitaramo abakora barya nabono bazagambe byabo benda ko bagambira kandi benda ko begesa izobere no kwega abo ko batiriyo ntugambira ihanga ryona eitwarigire ebitwarabiremu na government yito burungi bwayo ekigishikiza kuba nungi kwiteberebi niki nitwe abagumire beine leadership beine patriotism kundi ihanga ryanyu mu mariri
mwebare munonga yebare moderator. Yebare munonga. Another round of applause for Afande Karogo. Yebare binte bumwara beremo ibyo n'ibintu n'ibirungi ariho Bible bambe kuri ya Bible ya ne Zaburi tubantu shembera bajya ngo kubyijuka ngo n'ubusasa ngo nanobusasa unoburemeza bwabyo ninkimanya hati mwino kukuyaberana kuko nabo tinumanye senteza hiwa ikishaho finally story towards tubarayo. Ati kora ije no kundo kwenda orakora. I'm sorry. Ogun mwenda kushana zizina. Ate sente na sagara ibi bintu ni bibi abere. Sagara zo sente zo tukata kwendera kimwabo koko tene hokuzita. Okano uzikozesa ki konka sagara. Sagara sente zika nkashereka sente zandima nazo tomu kitete omukashesha nagar kanareba sente narentene hokuzita sente nazargo. Twazigabira kakayikuruka twashanga kakayikuruka kakahingire twakaha umunyu nesente eki kikunanka kandi zitaye hote necyo kuzigura eki nasherekere nkaremera ho kegetabe. Okay, thank you very much. Umwami Karogo. Yeah, kandi of course emigishani yerukurga utareba nojware ngufiri yesente zkwingana zityo kakikura ko noshanga kakwire emigisha. Twaza kwakira Afande the second division deputy commander na watebeze then tugumeze mukonka taka mwakire ngenda kwakira mwije mutere mu wimbo just one song muwimbo turi Ekitaramo cy'Maduni mwije mutereze mu cyeshongoro kimwe ombe mwabene murabamu ebingana then nawe tukumwakira na tuhereze cyeko katwabaze twakira mahe kandi bije batureze cyeshongoro enda kwakira umwana Benon Mugume na timu yawe imwisha na umwe tubatera mu ngaro mwebare kwija Benon Mugume tutwerire tukusima kandi tukusima mnonga nyenda kwakira mwami Robert Kejustia na timu ya Ekiganiiro yazo kuyebare mnonga kwija umchara Rose na kwakira kurga ara rooftop yebare Rose kwija kandi uri wetu mutereze abantu umwami Robert umwami Wilson Muhirwe na Nuwagaba twabakira kurga Ekiganiiro mutereze muwimbo. Comfort. We are going to perform La Karaka dance from the northern side of Uganda. That is the Luo and the Acholis and the Langese. The song is Yoleng. This is UPDF 2nd Division Music, Dance and Drama Group. Thank you. Beitema, Gaan, Ole Yeguara, Beitema.
yekwara beitema kaan ole yekwara beitema kuparanya kweni gidwara pin lubaye koya ikape kumani gidwara pin lubaye koya uwilu maktay ni ginera lubaye koya utiero kweni ginera lubaye koya kaan lubaye kwara beitema kaan ole yekwara beitema pililili yoleng nothing more better yoleng maro karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng maro wara pililili yoleng nothing more better yoleng maro karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng maro wara pililili yoleng nothing more better yoleng maro karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng maro wara lubaraka yawo ngara loro peya yawo lubaraka oro ngara loro peya oro lwendoma lubaraka yawo ngara loro peya yawo lubaraka oro ngara loro peya oro lwendoma la merwe peyrenge yoleng de kari when you down peyrenge yoleng umerwe peyrenge yoleng de kari when you lonya ni peyrenge yoleng luba para tero kiti ye koya la yawo luba montone ye koya yawo luba para tero kiti ye koya la yawo luba montone ye koya yawo kaan luba ye koya intoro kaan luba ye pira intoro kaan luba ye ruwa intoro kaan luba ye koya intoro pililili yoleng nothing more better yoleng mano karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng mano wara pililili yoleng nothing more better yoleng mano karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng mano wara pililili yoleng nothing more better yoleng mano karakara pililili yoleng alawa yawo yoleng mano wara Yes, mwewe mnonga tinu kumanya na foyo. Is that your okay foyo matek? Mwewe mnonga mbate rumunga zamani. We shall call you later for another performance. Let hand hachi. Tuenda kwa achira umwami Ezra Begumsa umugurusi yashitamakai. Yebari mnonga yebari kuija. Ugo mugurusi na wakacha petshaka notima yaka chikamu konka mwenu wakachira muje mnonga. Twakushemerwa ine myaka kinana nena yemerera umuntu w'imyaka kinana nena babanze bakuribi nakijwarebera hore kandi abijwarira mutwe yebare mnonga yes, thank you very much. Genda kwakira umwami John Kamara yebare kwija ogogo no muntu witwambarira kandi wakusima. Genda kwakira umwami Gudu Karinkiza wa Enkoko ya Bahare
kuko yaba harwe twakushemerwa. Thank you. Yeah, ladies and gentlemen, let me take the opportunity to invite now afande karate afande Serunkuma Wilberforce kandi Eugenie wetuganire, and I want to say mwenu tuganire omumbozi mu Ruganda akwa mwenu manyorutaro rukaba mnongo mbaganda mwenu tuganire mu Ruganda abantu bona ba hano barumanya nabakira mwena kozi bangambe mu Ruganda. Honorable General Sam Afande Kuraije, Comrade Charles Karogo, the brother, n'abantu mwena abizo mu Kitaramo twabakira. Nze Colonel Wilberforce Serunkuma, the Deputy Division Commander, 2nd Division. Nebaza abategesi beki Kitaramo, Kitamaduni fe ababula bawo Kitamaduni twali tukitegeera mu ngeri nyingi, era bwe mukyogerako wano tulina ebintu bingi betukola ki oba bande esobola kunkubirako ushindi wetu ni warazima. Wazalendo ja wazalendo band wetu ni warazima. Mulikuwa mmeenda nguli vipi sasa? Okay. Bajja kutusanga lwaki njagadde oluyimba olwo Afande Kavuma Karogozi basobola okujjukira nti fe Ekitaramo kyalinga eddagala oba emmere omusaala. Buli lwe twafunangamu ekizibu era bwawuliranga nga mu kampu tuyimba ng'omanya waliwo ekitatambudde bulungi. Either emmere abagenze okukima emmere bali cut off tebajja kujja mu budde, then ne tugenda nga tulya ku Kitaramo mpola mpola, tulya ku Kitaramo mpola mpola. Yengeri gye twabeerangawo message ng'ogisoma otya bannamwe bagenze mu operation waliwo afiiriddeyo akakayimba nga kabositowulya nga kakaaba omanya nti waliwo ekitatambuddewa bulungi. Naye nga ffe utamaduni yalinga mambo yote. Chama kinapanga fera abakyali ku slogan eyo nti chama kinapanga era tulinda kikole ki kipange tukyatambuza bigere ngante olinda tetwetuma kubaako kye twekolera nga kamanda chairman fetu amumitanga chairman nga takoze eki nga tagambe mukomyewo usindi wetu ni warazima mnaweza mkana ni mkidogo wetu ni walazi wazalendo usindi wetu ni walazima wazalendo usindi wetu ni walazima.
Pulo. Waliwo ebita bye tutataddeemu wano ebireeta ennaku. Mwe twalagiranga bannaffe abakoze ki? Abafudde mu lutalo, mentioning their names. Naye nga kyalabikanga nti kubanga kukungubaga naye nga tuguma. Ekitamaduuni ffe kyatugumya nnyo era bwe nawulira ekigambo ekyo wano ne neebuuza baani abaakitandika era baakijjawa. So mbeebaza nnyo okutandika ekintu ekyo, tujja kiwagira era tujja kutambula wamu nammwe with no cost. Bandi yaffe weeri ey'amagye kuteekamu kabaluwa nga bukyali n'ebirala byonna kubanga ffe kitujjukiza bingi. Story nyingi abantu ze boogera oba ze tulina ffe kye bayita untold story nyingi, naye wabaawo obutono bw'ogamba nti kano kankagabane ne bannange. Nze nayingira amagye nga n'emyaka 14 oluvannyuma lw'okutta mukulu wange. Baatulumba ewaka, ensonga yali nti bwe bagoba lule waliwo yali minisita we nga bamuyita Saamu Sebagereka, yali anko waffe, n'ayitirako ewaffe n'adduka. Naye baasigala bamugoberera ne bamanya gye yakola ki. Kati waayitawo wiiki ng'emu ne batulumba ewaka. Kati ffe oba olw'obumpi oba lwa buto ne tubayitaayitamu awo. Kati waliwo oyo anko omukulu waffe yalinga yasuza agizeemu, ye bwe yazuukuka n'abeera mukambwe. Nze bwe nakkirira bwe nti ne nninnya omuti nga wali omuyembe ne nsigala nga ntunula ewaka era baamukuba essasi nga nkola ki? Nga ndaba. Kati okuva awo awaka ne wabeera deserted ne tuddukawo biki? Ewo gye nava ne tufuna abaatukwatakwatako ne tuyingira era nayingirira mu kifo kye bayita Masuuliita ekiziba. Fande Kavuma amanyiyo. We natandikira. Naye story gye nyiza okugatta nammwe ebintu bye nalaba nti si byangu, ebyakoleka nga si byangu. Nalina omugenzi Jet, Mukama amumuze emirembe, y'omu ku bantu ku baali bamenta bange, n'omulala bamuyitanga Kamomo. Kaakati ne tugenda ebbombo, nyambadde uniform oba yali ya ssomero ki simanyi, kiwale kimpi n'ekisaati n'akasawo ak'ebitabo. Ne tutuuka Kotagadi, afanda olulimi lwe yatabula nga lweri, ye yali alumanyi. Ne tuyitawo ne tuyingira. Olunaku lwe twagendayo lwe lunaku ndowooza waliwo engeri gye baali bateekamu ebyokulwanyisa ebweru awo biyitemu akasana, naye ffe twali twagala grenades. Ne tugenda ne tuyitawo awali essomero kati we wali Amora. Ne tuukaawo ng'ebintu biri bweru, n'ayogera ne beyayogera nabo ne batufuniramu obuntu bwali 11 ne mbuteeka mu nsawo. Tetwayitira eno gye twayita, twadde eri ate mu tawuni kwa 21 ne tukkirira ne tudda mu kisiko kyaffe. Obumalirivu obwo n'obuvumu n'okubonaabona Kalogo kwayogerako kumukuba omutwe simanyi. Ekibuuzo kiri nti lwaki twali tetwagala bwagazi kubonaabona oba tetwali tetulina wakubeera nti twadduka kwekweka? Twagenda olw'ekigenderero okukyusa ebyo byakola ki ebyali biriwo.
moderator gundi ayogedde ku kya vision. Bw'oyogera ku vision olina okuteekako nti ennungi. Vision kimala afande koleji ne bw'ototeekako nti ennungi oyinza okuba nga gy'oyagala okulaga wabi nga yiyo. Kaakati kyenjagala okugjayo nti twafuna omuntu eyalina vision nga gy'atutwala ffenna gye twagala okukola ki okulaga. Kubanga sijja kugoberera nga vision yo sigitegedde era nga nange sijja njagala okukola ki okulaga. Kakati bwe tuba twogera ku embeera eyo eyatutwala mu nsiko, gwe bw'oba onyumirwa nti twali tunyumirwa bunyumirwa naawe oyagala okugendayo, embeera eyo gy'olimu kati oba gwe oyagala kwonoona bwonoonyi. Ffe twagenda mu nsiko kutereeza, si kyekyo? Era twatereeza, kati tulina kugumizaamu okunyweza kye twakola ki kye twatereeza. Kasitola akalala nina bungi naye ngenda kubawako bubiri akasembayo, kubanga mboba wadde kuba afande kavuma teyabutegeera osanga bwe bukyansibye wano. Senga yabutegeera nandibaddeko wendi. Kati ako kamu kakamuweyo akalala akalala bwe twali tukomawo mu Bulemeezi nga tuva Essingo, nakola ki omugenzi Lauben Ikondere nanonda okugenda okukola reconnaissance e Kasambya. Akasambya kaali katale nga kanene nnyo naye nga abasirikale b'Obote bakeeyambisa okujja ne baluutinga ebintu by'abantu n'okkuba abantu. Buli katale lwe kaabeerangawo. Kakati naŋŋamba nze nsigale awo nandeka ewa chairman afande Mwanguzi otataganyiza emboozi eno oyinza okuwa fayini naye lwakuba oli munene omuwa ekibbo. So bwe nasigala ku Bwareeke e Masindi nali nkyajinze uniform yange ya poliisi nga mwenkumbira. Kati bwe bandeka mu kyalo bandeke wa chairman ngene nkolereke Kasambya nsigala muki mu uniform yange nze nga simanyi nti ya bulabewa eri eggwanga zaali za blue ya blue eyo. Nkada ngenda kati lumu okusobola okgenda okukola leeko bulungi chairman wange ampa akagaali ne matooke ku gaali nagagenda mu katale otunda amatooke olyoka ofuna kyoyagala naye tojja kgendayo bwoti nga tolina kyotwala. Nga nteeka amatooke ku gaali nga ngenda e Kasambya waliwo wali training wing nga tetunaba kuvaayo kugenda nga tunaba kuva Bulemeezi genda mu Ssingo. Kati ntuuka awo nga waliwo road block eriko aba youth be baana be twalinga nabo nga bato nga tuli omwo. Omwana ku road block nga agamba oyo afande gundi una afande gundi mwana omukyala bamutanga Nalongo nga yatufumbira ekigere buno busuguli bwotoyingiza mu barracks obulekeeyo n'abukolako ng'omwana mmanyi bulungi naye nga yasooka n'atya n'agamba yiyo no muweeyo naye nga banne baaline n'abagamba ono mumanyi bano bayimbanga mukyaka ku makya nga tebatukkiriza kwebaka. Nze mbyeganye mbaga muno byayogerako simanyi nze ndi mutabani wa gundi ntwala amatooke ebiki baganye bakutte olukoba olwalisibya amatooke balunsibisiza akandooya bantadde wali
bakommunicatinze naye bano nabo bakapere nganze tebamanyi uniform gyendi muntu ki kubanga sema bagitambu wao nali sijja kola ki sijja kuvaawo kati ne bakommunicatinga ewa wali barracks baleta abasirikale bantwale wa ekapeeka kakati awo waliwo omutuuze yali avawa mu katale n'asanga nga bansibye n'agamba mutabani wa chairman ate bakusibidde ki konze nange simanyi badde ntwala matooke gaago bagagabanye biki n'agamba bino era bituleetera obuzibu n'adduka n'agende waani ewa chairman mukyala wa chairman n'akwata kagaali n'agenda wa ekapeeka ku barracks ey'amagye ate ye yanzijaawo okuntaasa ki aba youth kati olutalo lulimu Katonda bwe lutukola ki bwe lutambula awo nze nali manyi nkoze ki mpedde naye nga sinza gamba nti afande kavuma aliye no fwe ebyo biba biwedde awo gwe naye Mukama yanteekawo koki yanfujjako eddusu nensobola okutuuka wano fwe bwe mulaba wano naffe twatunulanga ngammwe naye kati bwe nsimayiringa oŋŋamba nga kitalo naye twali baana mboko bakaloga abo bwe nseka kati ogamba yinga olabye naye nga nedda naye tetwejjusa nti ebbanga lyaffe tulikozeemu ekyaki eky'omugaso kuba nsiina kyenkoledde kirala okujjako okukolerera eggwanga kuva ku myaka 14 kakati nsereteninga 6 sikolangako mulimu mulala gwonna okujjako okukolera ki kakati abavubuka eyo gye tunyumya si kintu kyakukeera ku makya n'ogaka ŋŋendeko mu nsiko ndabe kyekikola ki ekiriyo ate era bw'oba obonaabona nga ffe bwe tukulaga embonaabona bonaabona ng'olina ekigendererwa gwe ekigendererwa kyo ki twabonaabona ne tukyusa eggwanga eryali mu buzibu kakati weriri we tulyagala ate waliwo wetwagala mu maaso awasingako nze nina bingi naye kambikomye wano kubanga mujja kunkaabya twakolako ku mirimu egifaanagana ne Comrade Charles eja Kalandastine nze nali sibeera nnyo mu nkambi nga nkola nnyo nga guide okugattaganya Black Bomber ne Mondrani headquarter erinnya lya Karati Kalogo oyagala nnyo akantu ako naye oyinza okutiisa abantu twali mu training ekasambya naye olw'okuba nti naliko mu kibuga kumpi oba n'ekibuga kuba nakulira Kasangati nalabanga firimu kati nga Martha Hearts ono anyumira nnyo nengendako ku Rohanaawo odi Kampala ntraininge ne spiring partner ge basooka okumpa teyampisa bulungi nankuba akantu kano nenvaayo kati bwe nvaayo naye nensigala nga omutima gye guli kati bwe tugenda ekasambya ku training nemba nga nzizaako bannange ebbali nembayitiramu mukaki akatono kali kenajja wali twalina afande Burundi oyo yali CI ekasambya era ye yanteekako erinnya eryo ambuuza gwo biki byo neŋŋamba afande ntendeka abantu Karati nange nembeera era bwe baali bapaasinga abantu nze ne bansigaza wa mu training nga kafulu waki wa Karati so neyanziza nnyo bannange tweyanziza ennyo afande Selunkuma muteerero mu ngalo zamaani
numanya abaganda babine ururimi rwabo hino kuruku nuzembozi kandi imbozi ye really genuine kandi ikire twagishemerwa ani bashaba tumukubireyo bulala obugalo obwamanyi. Thank you Afande Karati. Actually Afande Kuraije wanatetwira nsamazina ngwizina lya akoraje na Kuraije nibyenda kushana azanyowe abantu binjira bakira kumbuga no muhanda ngo ni Afande Kuraije bakira kumbuga tinyowe tindu. Actually abantu bakumanya kushana saba mwene bagira ngo angu no shana rutaba ngo abantu ngo ni wa speed inta nango muntu arigire kujya ati ntindio atora Museveni tima ya ruya abantu abundu kushana nabo kubamanyaje. Nyenda kwakira Honorable Jore Kagira tumwine yemereza mukono twakwakira na nawe abwija nabo betu twakushemerwa umushiki wa Katojo wa Reverend Katojo twakwakira mwami Martin Katungisa twakushemerwa yebare kwija anyarebaho mwami chairman ni muganga Steven wabara chairman witu yewe igombo regi imerera twakire munonga twakushemerwa. Nyenda kwakira umwami Mukasa kamwebaze akari chairman witu igombo rayaha nawe imera twakire tokihamuga yero kwihabaho yejo. Thank you very much mukundane nowe nawe nikirakura nagambira za radio mwami mukundane Patrick yashitamahi yebare kwija twakushemerwa. Thank you all ntagumiza mpora tubakira abisha mwenu katugumizemo twaza kwakira kandi umugambi w'amani General Paulo muhanguzi twakushemerwa nani gushaba ngo yemere twakire ibari munonga. General Paulo muhanguzi niwe division commander witu kandi yanaruga kasese kora emirimo ye kandi yahirwe umwebembezi wihanga ibari munonga. Twaza kwakira umwami Bingana kandi atwakire General naza Kuraije atuganirire urukwenda ebyo kuriya twine hariya ebyo kuriya ningano tuma umwana nakwakira ebyo kuriya akasente kace katari kinji then no tunge cyo kuriya kandi twine mwabukurabamu abukwenda chai abukwenda ebyo kuriya byona. Mwana wanje taremwa ndakushemerwa na timu ryaho yo no mwami Ortega Afande Kavuma hariya hariho umwana wakajugira emerero murebe mwami Ortega Daniel ryaho n'umwana w'umusirikare twine umwami ka muntu ahariya nawo n'umwana w'umusirikare ariyaho. So abana b'abasirikare bari mu bijire mwomu tubakira kandi tubasima kature nikushabe byeshongoro bibiri kandi kimwe kare tuyimuce tuyije twakire Afande Kuraije Felix mbwenu kuko nabagambire abasirikare bari yaha nkanagagira mu amahe konkenjara yantorrayo kandi nicyo kugera kuba nkanaheza P7 mwenu Afande ahamyaka 14 nanye nubonjo yininga nanye kuri ndinkiwe konkamwenu ranga ya sharamu ngunyongu menye nzahanye shongore saba mwenu hati nuwenda hati konkanka sharamu nyo nazo mukushomesa nashomesa nasare nashomesa primary nashomesa senior hati nishomesa mu university mbwenu boku tukurenguranga ndinzire kuruna ferire kuriya abana bundu kushomesa hati bakabira bata bingane byanje tibuwayo bonka hatinye no bice nishaba ngumurikize bingano go umukureba ndo mushomeso mutendeke kangirebe nabamanyisaho iwe no bunta kwetwa munyamahe omunda ndyo muserukare amahe ninga kunda buzima nangwa nembundu nizimanya imanya nemigasho yazo nizimanya namazina kangamba hari saba yagera ngo yakora umukanwa bayobwa n'izina ryawe katusha ya gambeti nobo kubor professor noyobwa nebiwashomere ballistic missile yagera ngo yatera ensi yona nebo mucucu
rero tanka yagamba nokiriza amaguru abiri nogajwaro umwijema rumwe iryo yagwa hacombeko nekitere kikunkumura haze kico busasingo bike machine gun cyabaho yakora umukano muzayire naye bumwana arho riko irenzi yakora mwira karyayo minister naye bwenkayito Eite tu birimita yatandike tukugamba ebihaha nibizo mugongo When harho RPG yagira ngo yakora hansi nane nkubane zuhunga Ese mukini mukimanya yagira ngo yatontomaho no kuzo wanyu nugubura Embunde zezimukureba emirimo yazo ni mingi bonko muhango no kwita Embundu zitsira abantu zashenya nebyombeko bonka kibiki ziremere abesherukare ngo numurasha uri kumanya kurasha kibi ijahane iwe tukumanye bonka ndebere mbundishe mabundu yoteri kugamba kazindi nimpora ndesheshe buka Leshika kibya kishenyanga azeza we kisingerera ecyo ne kigambo cya mukama Winabashahwa batendeke haruho marwaro gamani nemibazi haruho nyamwingi Ebyoma haruho nyamwingi bicebere ndwara z'emitima ugongo nangwa nerisho Nibicebera nemishwija no kuborwiro munda siri munangwa na kansa Iwe korabe no manye cyome kicebere ndwara yo bugobya ishaho tambere abantu Nemuhura za skani Skani ya kibiyeri inkayi Numuhimbi saza x-ray Eye kibinteshangwa nkayi Yowe no buntarushaho yo mushomesa wabashaho Embazi nimanyaho mike Nimanyaho kwinini na munyanya kuroro kwini ngwebyo nibitambo mushwija Wito ko mucyaro rukakano mubirizi nabyo nibitambo mushwija Wahurra waterwa mutwe panado hamwe na hedex nibitambo kuterwa mutwe Rero haruhamo kusasirini Septrini kama kwini Cipro hamwe na doxe Ibuprofeni antenamu Indo CD amodi ya kwini Kowatemu hamwe na fansida Magnesium na pirtoni Imanya diclofenaka Proteini na yeryaho Nangwa n'indijo nyamwingi Burumbazo musegi Kwina ndwara y'ugukutamba Abashaho mwaba muryaha Embaze numanya mingi Eye kikatuna no bujuma Eyo kunywana dripu Mweno muryejo nyamwingi mungambire Ogukutambe kibinu guha Mubazi cyo musegi Gukutambe ndwara y'ikishuba Reke kigambo cya mukama Nimbundi cyo musegi Eri kwita rwata rw'ikinaga Reke kigambo cya mukama Nimbundi cyo musegi Eri kwita rwata rw'ubushuma Reke kigambo cya mukama Nimubazi cyo musegi Gukutambe ndwara y'ituma Reke kigambo cya mukama Nimubazi cyo musegi Gukutambe ndwara ya rwango Reke kigambo cya mukama Nimubazi cyo musegi Oguru kutambo kucecera Reke kigambo cya mukama Bantu mwe twabwina umubazi Nicyo kigambo cya mukama Ogwanu wishe w'emibazi
twishengwe twabwina umubazi nyabura tutagukwatijaga tukwihamwe kufaha mukeno ruhango wundi kugamba nuwo mushawishe w'abashahoye ikigambo cye nubwo mubazi ngorabe wamanya umbazi wikereza ngo ubwo no gukora terengaro sime mukama abengoma muzitere engarabino bunyamurera hazatusime ruhanga Ebari mnonga omwambingana kandi nozaguma hanaje kutera msa kandi tukine ukutarama kwinji twina beshongozi binjaha na nabagambire twine omwami katungisa aryaha kandi ibirabi na munana hari abiri na kimwe twine launch yebishongoro bye naje kwija kutumurikira ho handi hake omwami katungisa mate no mweshongozi w'amani twine abandi beshongozi of course binji bija kutumurikira ebishongoro byabo twenda kubakira mwena abakwija kandi mbahe myanya bashitame abargabukanga ninde batahamu mwe bari mnonga abargamba room town nde batahamu mwe bari kwija mwe abanyankwere kweterana mwe mere tubakire yes yebari mnonga kwija harwe kibina cy'abanyankwere kweterana kita muri America na Canada mwenu abajwe wabaco barya nyina kwakira bargarubaya umwami Fred Kafura nakushemerwa no mucara kirabo namurebomu yebare kwija nyenda kwakira mwojo wa Biraro umwami Kakuru yemerera twakirira umwana w'umusirikari musirikari mbababo n'umwana wa Biraro General Biraro so twakushemerwa yebare kwija kandi kurwoko umurumasha nyenda kwakira abantu mwene umwami Mushambo Michael yemerreje ogun chairman wa FDC ahabwambara City North yebare kwija kandi twakushemerwa Ekitaramo eki ngenda kubamanyisa ngo tikiri political iwor kwija wena uwedino ko kurra noija uko kurra obunde ngire eri kwija hariyo nekorwa eriyo neza gukora umurimo gwayo ubuneja gukora harinye ahariwe nahandijo so iwe tareba ekibikiriyo ukakwataha na hari twakushemerwa umwami Mushambo Michael. Therefore, let me take the opportunity to invite one and only Mhanguzi Paul kandi noja kutwakira General Kuraije kandi natuganira. Mhanguzi Paul twakwakira muterenga rozamana bakumumanyaje ibari mnonga yebare moderator afande Jeno Kavuma Jeno Kuraije n'abatarami bagenzi banje mwena Jeno officers senior officers abebembezi buriyo mu kitinisa cye rahanga simu abo kiconco cy'amagara kandi rahanga na yebaro watureta twena bhoro hati nyowe ninkoraho mu second division babagamba Jeno Kuraije kubanwe yabanza gamba konka kandi nyowe nayenda ngumbandiza habo kuba nawe ni mutangerera ko mugenyo mu kicweka ndeno bwanyuma nuwarwa aratwimikize chief guest ningo mugenyo mukuru Jeno Kuraije abatar kumanya stories zitugamba heza patriotic ninge za NRM historical stories as shomise myaka mingi kandi akabaho chief political commissar witu wa UPDF kandi akaba member wa parliament yatujwekera emyaka mingi abaire spokesperson witu emirundi ebiri mbwenu waba oteine cyoro otarkumanya bingi turukubasa kudefendinga UPDF omu information department yar kukura mbweni ijo Ekitaramo cyahoire nyowe nkagamba bingi konka hati ninza gamba bike aha bukwenda ngo abagenyi abayine ntanda mpango
babe nubo batukomorera entanda yibaine konka ninza umbike bindi kuzagamba buri nkagamba experience yo kutaho mu mahega NRA hati tinkuza kujigarakamo kwereka ninza gamba experience inki umuri ba civilian n'abahagira urutaro ahabuku abakwatsire mbundu bari yahibatakubayire tubakumazireho kandi ikibuzo butusha kigira ngo basha abantu 2 nibarwanisa government umyaka 5 kuba bagize iriheru kwati hanga ecyama kikakiri ngo tarho civilian otarahagire taroro kandi nicyo kituretero kugira umukago muhango n'abantu wabo kutwabere turiyo mu kishaka General Ngoma Geno Eriyamba na Kaseke Nosi ababiturkweta bahagire nabone bashansubwa neitwa bagira mu kishaka tungire kwitwa ninga abantu baitu abanyabuzare baitiro ejo story nkana gigambire mbone teno wagira mu kishaka ningo wahagira urutaro ngo akabakunzire kuza kurwana urutaro abar kureba obusinge burho hati oshoti no kuzomukisha ko bunakobo bukaburyo bugwaje hata abantu bengi n'abatsigazi nibagira bashamahene bahandika ryari nkazomaye oshanga ngo omuntu neketengo cye nanda kuzomahe nko murumo ninga ahabwo kurigira abajoyire uniform bakaba smart konkitwe tukatene buturu kurigira ahabwo kuba n'amahetu kantugatina konka buri yomo kuyatahire bukaburu nko buhungiro mbwene civilians kandi nabo abahagire bakahaye byabo nabo bakahayo batene option bwanyuma ya government yakubere bakumire ukubanyaga ekabaita nyina mazina gabantu bacyabindi kuza kozesa hariho mugurisini bamweta mishaki kavigi no wangoma igomero akahagiro rutaro yahayente zigana konka baheza kumunyagente maganana mbwe nigane rya honokire yarfunya rutwara abasirikare ubwo namureba nareba umushije abakane bamwita katweshwe kakayinente 10 bamunyagente shanju magana 3 agatsigaye yagafunya gatwara nareba umugurisi bagarkayo bamunyagente 8 magana 2 agatsigaye yagafunya yagatwara NRA nareba umushije ubabere nibeta kirebe umusita ubwo bakamwitira harito hana yambuka hanyambukiro iyo mbunyerere ahabwa amasasu kugamba nebkompora family umutumbi gwagumaho umutumbi ugo nito twaguzikire konkente zanyago ezatsigayireho abana be aineho mutabana bamweta pastor muyambari yo kwita masinde yazitwara umukishaka yazisarenda babdakitinga nakanake katoka kojo bakatwara bakacwa kana kabo ahabwo kuba bakamanya ngo abazeire bafwe bintu bakukumba akana bakatwara kwihakana ruwero kakatwara lira akana ko kakazoka kinana na mukaga twahamba baketsire n'izina nkagambo rimi embu yo kumuronde sababo ninga nko ku UPDF yabere ebugana abatene bazeire urutaro kuri wahwere babato mukadogo skuru ninga mukabakuma batafwe bo omuntu kumwiho mwihangarye akacweke ntumwa ningo muhuku wa mwiharuwero kamutwararira kabumuhuku wamaye neja nareba mbwenu bona abahagire civilians ezente nizo zacwekire ntanda yebyo kurya omwe NRA gaba mahyabiri
abarkuma bana yinki kandi barya bihekera ba civilian bakabikiririzamo kandi bo batari mu government naba bari mu government konka bari kuvuga n'amasiyo g'abantu bakagafunya bakagatwara mbwe nagamasiyo menjage nagamba katweshwe ko wintershanjwe zarirwe nana rwabagarka yo magana nagaka nabandi mbwe no muntu ezabereza honoka muzo yabera twarira nara hati akibaye no mwana w'umutsigazi ati mbwe newe tugenda ukafana urwana oba twitaraha owabera bari yo mugurisa gera twuri nkina mane nanye nkaji mbwe nimwe bana mwembu yo gumana baba twitoro maisho neimwe mwiro kumshanje M7 mu Rwanda nuko NRA yakanyise man power kandi kakanyisa ebyo kugibayisa hati nyija nkigerageranisa amahyabiri n'abantu babiri mu Bible owayombekira hamushenyi no wayombekira harikiri hatente nkezaberezo mwe nara na nyinge zabereza ziribwa amahega government ubu no kukubwahikiri umutunga gwatware nju yabire yombekirwa mushenyi obote n'amahege ga nango mutunga tugwatwara nju yonka ngo mukama yagume hayo atengene kikibanja cyendiju kunka yagenda kunkitwe yagumere lesson ngo muntaro zona ningo mirumo yo n'umusirikare wena ekintu cy'umuntu wabutosha n'amagaraga umuntu wabutosha kine kuguma kiricukuru mbwe n'abantu babona bukuru babere batahikirwe urutaro tubakwikiriza no kwatente za wigana no zitwera umuntu ngwaziriye kirabayireho konka entane sekeri bari yababere nibazirira busha kandi nibetwa government mbwene experience niyo yatureteye kugira ngo tugume tukitware nka kikuru tukwebembeze kandi kitartweba ejo kangirekera kinana na mukaga twakwata Kampala nyowo wabera ryo musad battalion twakwata Kampala korkuba no zashaha kwina haifaha harho yibarkweta police fire brigade bantaha kadetach aha fire brigade ya twatandika gamba n'abaganda abitwashangiro muri Kampala abatarabasize kunga aborutara rwashangiremo kandi bakagumamo natunga munywano wanje omwe yeja yanganirira kandi yanganirira kimukweitseho munonga konke biyanganirire nyoye yacweka lesson ninge cyo kwega yangira tumwananje ati nyowe Uganda ubu yatunga independence nkaga nebiri ati kandi yo mwana w'imyaka 17 ati kandi ndiye nzarwa ya Rubaga ati kandi nkakururo muri Kampala ati mwana wa Kampala nokura no shubura ati mwe nyunka atandika kushubura ndiyo mwana ati amyaka 17 kandi manya buri kimwe ati amyaka 17 nkaga nebiri government twatunga independence first government nkaga na mukaga atama hegarga hari yo mu rubiri gatera mengo gahamba kabaka witu atitwe kabaka witu twabere ntukunda ati twaguma tushoberu bishamahe nigakamba mukamabo kandi wabera kamandi nikifu wago kunkaga muhamba ati twaguma tushoberwe konka kitatugwisize atecyo ticyamara atama hega atimbiro muri birigari gabugorobe gayeshko mutahu no mugaturutinga gatutera gahamba bakazi atati twabuza bishikandi kabaka kabara mukwatsire hatitwe kandi ki omukisenyi nibatwenza kika tutari basirikare atege experience yantamsamahe atecyo cyayegama atinshanju nagumwe Idi Amini ya hambo bote atecha atubireho twahambwa twaterwa twanyagwa ebizimbe bya rutingo atanabwitwe nk'abantu babutosha twatsigara tutarukumanya yitwe
Uganda tugeshereke nkai ati mbwenu twayongera kutamwa abasirikare ati nshanje na mwenda abatize do baija ati banshango mu kibuga atabatize n'aba basirikare baitu ba Uganda baretsirwe Masaka Road ati kibatkozire bahika ati byatushobera ati icyo cyayegama ati mbwenu ubwo mwaka guhwere kinana netano titokero buyahambo bote ati rutinge beyiromo ati to kikatutahari ati mbwenu konkitwe kutwabere turra NRA atatu nubo twabareba ati mitime bereye hanikire ati konkimwe kamuri yabo mutano ati mazimo kubura kurutinga atoko ati mbwenu kuyihambaho experience ye inaba kugambira atejo nugoma yage nareba agomutano ati kandi umwana nje nkugambira ati mwagumye micweki ati Uganda ye numuzaguma mu gitegekire ati nkugambire je mce yabeta hindikire atabwo kubanka tukakirebaga kuyahereze kukingambira natera toki briefing ya mukamaitu chairman high command muzeyi nturga Masaka kwija kwata Kampala umbiya tu briefingire Masaka at sad battalion murigire kwata Masaka ebyenye matinko bigarkamu atkonka twatsigaza yo offensive emwe eyo kwata Kampala government turiyo mikono atkonka nimbe hanangiriza strongly nimba warning tindi kwenda mpurire story ng'umusirikare wa NRA akwatire ikintu cya civilian akana yongera uvukosa hangiri ya NRA netandika konka mwe ntwaza kuza Kampala umusirikare wa NRA atakarutinge ikintu cya civilian ecyo ni kimwe mutakatwarira amateko mu ngaro n'ubu hakubahe no witsiro wanyu kuza kwehorera inzugu ko kuba wafere irwo wanyu ntuza kutaho amateka na courts nizakora bakwatwe bavunanwe konkati nkwenda ngo hagiro watwarira amateko mu ngaro ecyakashatu mu manyengu imwe abarigiro mu kishaka mwaza kuturanda n'abataragire mu kishaka mwena mukore kumwe ahabu kubabona n'abanya Uganda ne yabura umunya Uganda wena naho hatebyo nibyo byatombekire mbweno butenda kuraza bakama banje bigambo mukamanje afande Kavuma ubunzo mu kishakanyo kutandika kumureba ngandi private Kavuma sergeant amakuru ni senior kunkira yije yaba commission office yaba battalion commander wanje nyewendi platoon commander yaba brigade commander ndi CEO yaba kontiko Mugadishu nyewendi battalion commander mbwene hati ni chief deputy chief were security intareze mbundu tukazegeka mbwenu na yebembera urutaro urwukurwana sobora ebyo nwareje ko bishobora nuwari kwedinga wazarendo sako kandi sako iri kukira yo muyihango ekindi ni member wa parliament urukutujwekya mbwene story ye ineteri kukire yanje mbwene kandi cye kutwara ubwire bwingi mukamanje afande kurayije abantu bakwinira muhaha ijobe ni wabura nanye mpurikize nkabandi nanye mpirwo kuzambarra nkareba abari kurga Kampala nanye nubija kunshomesa rahanga simu yebari Gino Paulo Major General Honorable Kavuma Division Commander Senior Officers Abanyakitaramo mwena mukama simu
mukama simu mushana yashongora abuzo mubazi gwe abuzo umushaho we kibi nyene ngenda mukwereze ko muri dikarago nshomera Yeremiya 3:2 umushoro gwa 27 nuwara aba mahata bajuruza Bible yorabore Yesu atagaruka hati Yeremiya 3:2 umushoro gwa 27 umushoro gwa 27 reba ndamukama ruhanga we beine omubiri byona hariho ekirukundema taro hariho ekirukundema necyo buzi ninge ruhanga wabine omubiri hariho ekikundema ngomeze hamara hariho ekikumurema mbona ubwana ubuza se b'umushaho ngugo namukwa ubwo wenga mukama simu nyewe mukama niwe akija wenka yanjuna ba pasta bakaremwa pasta kagamba ibigambo muri zoninga abyama izoberi Palm Sunday 2011 shahemu yakasheshe ndi umunju nyenko puru umuntu nagamba nanyi Jeremiah 24:26 ndeba kuriya agarukamo penduko gwa kabiri agarukamo ndokukabaya mukama nkwata Bible shoma Yeremiya 2:4 ayibambe Yesu oyi mwana gwandiga unzai ogunaziza hati 2:4 akana chodesano. What will happen to a king will happen to a servant. What will happen to a rich man will happen to a poor one. What will happen to a lender will happen to a borrower. What will happen to a slave will happen to a master. Hinza kureba yakoma verse 23. So na inda shumabiri na mukaga. Nabe na mukaga umushungu gwa kwasire no gwa kashatu. You keep in perfect peace whose heart is stayed on you. Najanti mbona mukama yampe mihandeje ubwo kufa ubwo kukira nacho muka nkomuntu we no yina magezi nacho mukujuno. Haleluya. Nareba mushuya nkani nkora nawe ntukoma president aliyaho hati naje nankira ubuhango tiwe natushemeze ni mwijuka nani mureka nafande kavuma mwene muhanguzi ngo tindika karate konka myaka 14 umusekere wa mina kantera teke akantera umugere identity card agicurikira ati hati kuko yarebere kishani kireba hansi yashwara ati wana pura chichi unafikiri chichi hapana choma mwe niyo noduzanza nje turashumire antera umugeri hansi she antera umugeri nakora ki ekishana cyurikire mwe naraganisa mukama nti uniform ejo niza kugijwara ubunzire bareke kumutera. So kinana gumwe bubana bagenda nyo kandi umwana muto ndi yishomero konka najanti natahamu ubwitu twakuza kunkiriza nagumanisha konka kariyo kumpoza university kandi nyo kategereza graduation
natemba taxi ngugwe se muto natemba kagari ngugwe kapeka ntyo nitwara natahama sente zanjye pocket money nuko nagatahire so ninyo nkata kufunga nkanyine endagano na ruhanga ngo uniform niza kujijwara mbonde baruhanga kwa kubikora bakama banje batahani bandi deployinga kureberera enkoragana yitu n'abantu babutosho nibo mandi yo presidential protection na fund kavuma kutayo tukahantu kurejewe kwenda kuzungumza na wananchi mbatera kandi ruhanga karumpereza mbatera rimi bitwenda batuhereza furire tukora turugayo tunga cyo cyandeta ubumusima UPDF ubumusima history ya NRM na NRA ebyenyuma maburaho kake kunga bikatandikira kahe ejenye bemberambi this bad governance ekarugahi umwatandikira ibintu byona no mujungu umujungu za kwata Uganda ketaruho wakatandika na Buganda ngo yakorenda gano wano korenda gano tukujikora no muntu umukwingana tikwe konkogwa ine mbundu oriya inicumu ngo mukorenda gano so Buganda agreement okotandika etandika n'abantu batakwingana nambe munambi ibiri kabaka wa Buganda ni umutasa basajja tikwe kongo mundagano yakoze no mujungu bakamugira ngo nuza gumurika baka waguma no kurikiriza amateka agana abacyara babongereza mbone saba sajja yaza hansi yo mukazi manye tegereza you remain king as long as you are royal to Her Majesty the Queen. Icyo ni ikaruwe cyo kubanza. Number 2 kabaka ni sabataka konka bamujyanga kuruga hati oyine square miles 8 kandi ni sabataka akantu mukareba so entandikiro yona ngumanya ngwenda gano eyo ruwenda ekakwata ubushobozi bwa kabaka yabutwara tikwe kabaka no babere sabaramuzi sabasajja sabataka he was everything by a stroke of a pen ncyo munyango yakugira ngo akukiza amani wakukiza amani mbona bakigabo bakino kundi nayitasho ahugura nyuko ari umugumana mukira baharubaju ito kiri very serious nayitasho akora ki mbona icyo babere bakora ruwero ncyecho ecyakashi namye tumanye kuba hezecho bareta abasudani ngo nigomaye bagakosa kwate bicueke bindi ebikweta ngo nebya Uganda hati konke by'ebicueka bikabiri ebicueka bya Uganda mbori kiri ture so what are you just answer me. What are you? I'm a man. That's all. That's all. What are you, sir? I'm Muganga Stephen, a businessman, political opinion leader.
irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3.5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Water please. Can I play with Momo? No. Ha. Hey, can I play with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 Mega? 20. Can I play with Momo? Unfortunately, no. Ha, baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I play with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyo ine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omururembo mbarara ninga tuterere simwezi Note mushanju 89 93 53 3 Sky TV irakari abantu. Konka original uriki muri Uganda. Azanye kamagambire urangangirire mbabazi ntangwire munonga tari ihanga ari kushana n'ihangeri ense yo kubasa just kubyama nka veranda bukashesho eji nirihanga ryonka eriyo kubasa kubota innocent kunkukabaho Uganda otura Kampala enshaho eri mubusha kunkugumaho. You survive with no money. Iwaza Nairobi chikore. Iza Kigali aho chikore. Now, such a beautiful country.
konka tuzaho tugishisha tugikwatishaga tukwata tunagaza plastic no buvera kutukwenda. Now abajungu bategeka emyaka nshanju engahe nshanju tebakakoraga election neji konka tebali ni batwegesa democracy. Now abanya-Uganda kubarebere ngo abajungu nabo ni bafa omuruto rwa kabiri rw'ensi yona urwo bajungu newe agwensi yona yito bakatwara yo butwara bajya ngukuri n'abajungu ne babaza kufa kubagaruka batandika kushaba ngo betereho emihendo y'ebihingwa rukumu Rwenda 88 wahura batakabu namba 8 namba 9 ezo zikaziri strikes z'abahingi ni ba demanding akwetera hemihendo hako abahindi bakandi babasera omushuba birashomere kaki Ignatius Musazi ategi niyo chance yo kwejunisa bakwatanisa na Dr. Kununka ku Rugabunyuro bakore Kigombe Uganda National Congress rukumu Rwenda 52 hati murinda nikwa yaza kuruga ibizibu abakatoliki bati Kununka no mukristayo Musazi no mukristayo manyondi jono abakabari nkabana bona n'abakristayo ito abakristu titwarugira mwaho bayiteranza beni cyonuka manyondi jono bakora DP Democratic Party rukumwenda atanena to champion, this is the word, to champion Catholic interests. So omusingi gw'ebigombe gwabaki edini azabajungu cyabashemeza habo kuba kabandi bategeka nibakozesa divide and rule hata nabo bayongeraho we Catholics, we Protestants. Ntatwireho kuza kwikankaga ebigombe bikabiri very clear abakristu DP abakristayo batandika ko baganisa nkuko bataho mu dini inoko baganisa mu abakristayo it's from Protestantism several others have come tikwe factions za rugamu UPU manya then eventually yarugamu UPC ubote yagitaha rukumwenda 58 atanamwenda bakore Kigombe nkaga Uganda National Congress yafa. Now why was UPC made? Ubote akagambira bagenzi be abakuruga heru ya Buganda ngubitu abaganda nibo baza kutegeka DP n'abaganda UNC n'abaganda katwara ikitu so bayikwa Tanzania retisiba uwabere akozere UPU nabandi bakora UPC. So I thank you for additional information konka wagigambira uko kandi abandi bana tibagura but enyongeza tebambi. Now abajungu ateraho akaruru ka 1961 ka independence rukwenda nkaga naki nemwe abazo mu karuni baha UPC na DP Kasinga konko Kasinga Bugande kanga kuzo mu karuru ngubeni cyane uko nahinda kutegeka kabaka so boba hakiri umurango ategeke batategekwe umukopi wo muganda so tibakazamu baboycotting akaruru abangereza habo kubana bona abakristayo
tibayenda kusigira ubwebembezi abakatoliki mwanyetegereza so bahejune sa boycott ya Buganda kutaha kandi karuru so April 62 twazo mu karuru ka kabiri now bandi bazo mu karuru umushija w'umuganda w'umusilamu bakane bamweta Abubeka Kacyama Mayanja umushaba kweta akana doko akandika katabo The Uganda Crisis akamuhandikaho ngo the clever man who will never grow niko yesire Abu Mayanja agamba robote ati wano yenda kusinga karuru rugayo ibare kanzu tuzowa baka ubuta jijwara mbabo bamunanika niyo bashangire Mutesa baza hansi n'umurango yata akarejo hansi ati sebonye cyandeta ndekintu iki tukwatanise niwe rabe president nyiwe ndi katikiro kandi bo katikiro ntimwabere no bushobozi wakireba now Mutesa yikiriza ba korendagano again akena doko by the akena doko ni kazi ni wobote akahandika when I saw him sign I knew I had finished him wobote niko yagizire nkuna rebe nata ho mukono na mayango namuheza so endagano yo kwatanisa yankaga nebiri ikatandikira aha musingi go mushenyi wayenesho nguru mushenyi yatandikira iki aha musingi go mushenyi aha musingi go bishuba kandi kikatoraho hakarukutu akate kumba akatera obot ya DP ya singo bururu anana butano members ba parliament UPC yatunga members ba parliament ashatu na mushanju so DP singiri konka Buganda naboti yatera karuru ngubo twakutera karuru kabaka ni waracum so yatora n'abantu makumyaga kujwekera Buganda parliament yihanga ijukenda gano yankahi yaba munanika so makumyabiri gita washatu na mushanju tata na mushanju baba majority cyaho UPC yakora government manyetegereza obote yaba prime minister parliament kuyashitamire nkagana eshatu okwezi kwa kabiri batera karuru Mutesa bamuhubwa president konka nabwo bukabure mu okunyururana habwaki obote akagire wacha bazinga wa Busoga ishogo musigaza hatoruho nkacha bazinga yambye ati nyowe ati mpaka ruru nuza kuba president tiaragana sababiri konka hano yatima akorenda gano so obote kwa bana yes kwaza Busoga kora campaign cyabazinga gira atono mwana wange mwene namuzalerango era elina ni bwete obote elina niki bwete Abasoga bamushuko bururu mwanyetegereza now eminyeto abasigazo mu Buganda batirazima Mutesa na nwarawe president abasigazi Busoga ngurazima cyabazinga niwarabeki president hatu bote biwa bishoborura Mutesa niwe president cyabazinga niwe vice niyo kiza yakora ki so kaganesha tu parliament muterera aba president uya vice president same year I think about ukwezi kwa kasha tukwakana amahega ashitama hati party yamahena najigurukire by independence katwine officers babanya Uganda abana bangahi umwena amini umukumanya mwena abandi bashatu timukumbamanya but they were lieutenants
So inevitably obutakaine kutora na mumwe kubame komanda ondijo chief of staff konkobwe bamugira ngo aze ino musigazi arugire sande hasti Karugaba ninjye abanyabushinyi ni mumanya Karugaba karugire sande hasti ashumirege abajungu bagira obote ngo this should be the army commander. Now again mu kitabo cya Grace Ibingira page ya 91 Ibingira nagira ngo bakabine pate state house obota mubuza ati do you know that young man Grace Ibingira think umanya ati zikodi Karugaba the British are telling me to make him the army commander but I cannot. So Ibingira mubuza abwachi he is a Catholic. Hurra Karugaba kata kubasa kubame komanda abukuba niki n'umukatoliki katejo government ekwebembeza amadini not performance ni mutangara ebyabireho bwanyuma. Now the same army rukumwenda nkaga abajungu bakatuma mahe tororo hakari yo kwekarakasa no kwedima amahe garagara mbana yinki kuza kubarugamu abantu 10 baka babisire 1000 lady dead in tororo barugayo tinu wakwasirweho tinu wajunanirwe nkaga nena abanyoro babo yagana buganga yizi bati ntwenda garuka nkahi bunyoro Buganda itinga parliamenti ngututeho akaruru meaning what is it called a referendum abanyoro batera karuru kugaruka nkahi bunyoro hata baganda bebeshirwe itaka zanda yiga bekarakasa batinga. So government etumama he nkai ndejo kuza kukwiringa strike ekibakoze ro kweti no kukimanya kubantu basyamuka bahika nakurabiye bashanga abandi nibekarakasa babaragaramu kwashoma kitabo cya Karugire the political history of Uganda noza kucangamo kuza kurugara bwa nakurabiye bakabisira abantu 17 30 n'abandi babasiga bine babasiga bine ubuta. What happens bagaruka baraks hino baburize hawe ubwo no muri rwakangahi kandi kikatoraho ukwezi niko kumuvuha kabiri nkaganena bekara bedima basirikare hati bedime naki nibenda babongeza mushahara na ranks but mu minister wa internal affairs Felix Onama ngwaze gamba nabo bamuhamba tokuruga nkumurekura shana mwikiriza ibintu kushaba tibara bongeza umushahara konka bakongera budget ya defense yona hat umujunga inoko kucheta tibarongeze kutandika na February na March bakatandika na January kubashemiza na ranks babongera echo nacyakanga ngo amaheni gakore cyakakwenda kagumizamo nkaga netano ubuta kwata ba minister bakoma iki komesa ba minister niki weno ubut na amini chief of staff bakabibire Ivory Congo ubungu batumire amahe gayambere umumba kurwanirira independence ya Congo ukubazayo bakururushuru. So parliament umsheba wita Daud Ocheng mani manyaka ampara bandi hari chikana bakita Ocheng zone Ocheng akari mywani wa mutesa nichweka yachiha izina yi ya mutanu parliament 20 bariya Ocheng ati parliament must investigate amini. So cabinet kwa bashita miguru
aba minister batanu barete bihaye kiteso kiriya ngurazi we should investigate nebaha Grace bingira akari party secretary general baraki kiriya Dr. Rumu Mathias Magezi wa katanu yanyeba na namugambire obote tabareta ruzira umuchome abato mu helicopter na maru karamoja habwaje karamoja wano noza kukika na maru norabo mu game reserve piano upe so kandi bamanya nkuba ratoro cyo muchome enyamisho nizikora ki nizibarya abakaramoja bakandi babaronguta abantu they are hostile people so kuba raze ruguru abakaramoja nokora ki nibabita indeed bakagoma muchome kuruga nkaga netanu amin wabihire mushanju nagumwe so ubuzibu no bwatandikiraho ubwa politics mbabo ahura ngumanya ngumutesa resere mbundu munayenda kumuhamba again kutunga akaragira amin go and investigate wamini yatuma mahe mwiro kumutiri batero rubiri wakabaka ebyarugiremu nimubimanya kingdom zihoyi konka obota ine constitution yankaga nebiri eyakorirwe London ekutamu ngu hariho obugabe naisho bwakabaka omu Uganda so how does he do it kandi kunia yaba bingi Binaisa nimumanya Godfrey Rukongwa Binaisa akabaho president wa Uganda shanju na mwenda ku kakinana akanamugira atoyine kuhindura constitution habo kwatino gora ategeke otine bagabe kandi mu constitution barumu ubota mugira I cannot kill my own child again bihanikira mu katabo ka Kenneth Doko Binaisa mja these things happen you know even to nubaho you must learn to accept them Binaisa agenda shitama ekireki areta constitution endijo obota ta parliament ajanjurira nkai speaker akakose bigambe ebi Mr. Speaker we have a new constitution it shall be called the Republican Constitution of 1967 members will find them in their pigeon holes bayampiza bino box mbakutaza messages zabo muntu barashanga kopi zabo obote kuyaheza ecyo kigambo yashora no debate hati benda kumuhakanisa ngebe bakoze hati kubagire kureba heru APC zemerero mu compound ya parliament emudumunere nkahe cyana gamba ngutanka yatera zikandi zirebe parliament ziti boy MP yashitama yabirugaho ejo constitution katutegeka kwikacendene 5 ubu mwandike yanyu nyanga mukachiterere mu ngaro y'amani zamani habwa ejo ne yanyu hati eriye keta rya yanyu kandi akakomaho nkaga na 8 yihahe bigombe Uganda yababona party state boreka ngono amani beni cyanuka semongwerere kawanga yabato mu cyome ruzira nkaga na 9 abaryo mu delegates conference ya UPC amino wa yame commander akebembera company y'abasirikari gana 5 bajure sati za UPC ziriho bote baza rugogo mu delegates conference ya ha speech nguwe yije ku pledging loyalty to the ruling party mbwenu hati okigambe nguwaza ku pledging loyalty to the NRM rebi induri ibara teraha na parliament neshenyuka konka Idi Amin Major General ame commander akaja ngo ya pledging loyalty to the ruling party batero mu ngaro Shanju
ngwamina yenda kwamba government ati nyiti nkubaza 25 January Amini yamba government konko kwamba government wenko umuntu tarakikozire akayo umunyabwoba. So British intelligence na Israel intelligence biyahobote abo akanagira ngo naenda Uganda be socialist common man zicyata abanyakore mukageta ngo common man zicyata mumugije bamwe abakuru obote bamuhamba akari Singapore nko abanakora speech abantu bane batera umungaro. Prime Minister wa Bungereza Edward Heath yagira some of us here will not return to our countries. And indeed, Obote did not return. So, obwebembezi, obwemerere ahamadini, kushorora, a tribe, why did he maintain Amin? Habukuba, he was a northerner. By the way, Oito Joko Muhura, akakora kadeti nkaga na mukaga. By 1970, he was lieutenant colonel from a second lieutenant. In 4 years. I told baby into good serious. Number 2, he was the adjutant general. Mwina kari umuntu w'amano myake ngai. Na yukuta hambai. Habwachi mwana womuka. Bota kana yuga kokoro Oito Joko loro. Now, Obote kuza Singapore akasige kirajura kishire mugenzi bataringa yanka Minister of Internal Affairs bakwatoha Amini konkuba barayo meeting noha Oito Joko. Hello, tuko pamoja. Anyway, government yagenda ebyamini ne mubumanya akategeka akana jangu Uganda moto kunu nesya nyewe omukushoma kwanje tindarebere sabuni tindanywire sukari tindarire mwonyo. So to my primary tukatogesa ebikora by'amapapayi. That was the soap I knew. Omwonyo kutwabe tusharure bihimba twabitera ebishungo by'ebihimba tubyosya aziju tutamamizi nigwo babere guri omwonyo gwitu. That's the life I know. Azo wa FDC ajya hasimu embu yo kumpurikiriza. I wish he was recording. I'm okay with it. Ayona ashomaza messages. Aza nyesa karogire Uganda turi kubi munonga we are worse than Amin's time. You see, kamba gambire obutamanya timushango kunka kwanga kumanya no mushango. Ignorance, although in law it's not no defense, but it's forgivable. But refusing to learn is criminal and punishable. Habukuba nkomwebembezi sebo, you are supposed to be a torch for society. I hope so. Anyway, ni Maria sebo moderator. Ni ogwanyigwa guryo kubareta kuhika kinana. Now, shanju na mwenda. Amina kore kintu kimwe shanju na munana okwezi ku 10 atera Tanzania. Akwata Kagera silent ageta province 11. Hati roadblock yeba kozera ha welcome emukure banka hayiwe hati niho banterire barugire Kagera. Nyerere atomushija tumwiho. Wakana enda komambara na Masaka akagarukayo. Muje yatereye ezeta unuzombi akasta hansi. Objective ke yo kuingamini and punish him. Kati bamuzeyi bamujya ngumwenu wa mutire nitoka tukoreki katutaye. So they join
things nangwa mzee atuna kigamba furanasa ekareta western axis kurukutandikira isingiro etandika nehandika mahi chikosi marumo yobote tiya handika mahi cyotera it use the central axis teka kuruga mutukura otahandikire mahi mpaka wacho kanisa choga. Why? They were not ready to recruit anybody who is not from the north. And indeed, njokushanya bakakwata government shanju na mwenda furonasa ina mahe kenda chikosi marumu ekiro mu 2023. That tribal approach to politics niyo yaletire bizibu. Now kanosero nkuma yagamba kwamba kwa rure. Unfortunately nyoka ni umwana konkarura katandeka kubi. Speech ya rure akagira cyagalize embazi kibuyaga asude owe abashiya baruye kuterembundu barya. Machireba titokero oyito joko bamushagarire atcyagalize embazi sere cyagalize embazi kibuyaga akoze iki asude mwashimura ko nagambe mbizi no manya nakanyamisho kari popure rigenda so cyagalize embazi abashije enjure tahane batera enjara nukokwe esrini zibanena oti kibuyaga asude moshi eyiba bugine kora UNLF bakakora na parliament bakweta National Consultative Council NCC chairman akari Professor Rugumo yachuriri bakagira ngo president kora benaza kora ikintu cyona kiri meja ndabanza yayebuza hari ki NCC aza yija yashanga constitution yankaga na mushanju ekwereza president powers zone wani munyetegereza are you following me hata mujati nyokuza kwese bahari hari biriya nyine gi constitution niki yakora rishafu ya cabinet mushije owaje kora muwango wa minister internal affairs yamutegambe ko mureba ngwe yabo echa kabiri ururimi office za government rwahinduka from English to Luganda. Okay. Ebyakuratireho after 68 days nizo yamaziro mbwebembezi Professor we NCC yamweho bareto mushaka binayisa kari Nairobi atakumane kiruho bamweta ngo manyase bahatiriwe president binayisa kwa yija banyani baseri nkuma ngumanya ngugu yija kutebekanisa zobote with warming the city binayisa bagira ati entebe woma I'm not warming it for anybody but it's for myself kuboreka icyamani abanza transferringa Muzeyi Museveni from defense to regional cooperation kweza ngumanya numanya obwe hakari home minister wa defense Chad akarugire kuhamba government kukuni wedei nguwarebe cyaba Chad mbuno ogwo yina mahina za kuhamba binayisa akatego yakagwamo yamuhindura kune byabera byona kuza kwehindura binayisa shanga ngo oyito joko naenda kumuhamba ati nakuvuga ambassador Nigeria oyito joko akamujya ati niwe iroko oba ambassador 2012 kwa katanu rukumuyenda kinana binayisa obwebembezi chwi nabwo twazo mu karuru mu buhuri bya karuru manya boxes zina now
entandikwa ati box entandikiro eke returning officers district commissioners nibo bashimira kuba returning officers muwanga this DC wabera tariyo wa UPC wena akamubinga. That was the starting point. Number 2, kwehandikisa kutera nka kwesimba bamwe bakabakwatira mu muhanda abandi kutoka kumenya rujungu umushiba bene nashomeso mu university cyangwa macho ubanda bamujya ngo utakumenya rujungu akabuza ati makerere ni bakozesa urusamya kunkabenga kumuhandika father you know course the same mwana manyangu ompad omutukuzo faza na shoma na haya agihingura bakamwima na nka ticket yo kwesimba. So rigging indwe yatandikire niyo tuza boxina nyo nijuka Kampala box kaziroho obupapura bwe bigombe bukwasirwe solotape. So okokwata solotape okwata box ohimba okiriza akabira kakiza kuremera uyahu akapapura utaho kawe uta boxi ekuremera nkanyo wa UPM nganiza kutaho ya UPM konka kandi tukaterera Kampala amahegije nago bakatushuka hama he cementariya gatera ujyo ku muruzi bidandisa litwa munaga sebo moderator eyange urwanje urubengo na ruisyaho tinkumanya bano endanyete mukamanje okay nani mbashaba ntokureba mbanze mutere PDF mu ngaro HAAG program y'Ekitaramo. It's the first time in the history of Uganda. Ingereza mani kabiri moderator ni civilian general ndiyo ndi mushaburusa. Haleluya. Ezo mwazi heza mutereyo iri Museveni ngaro ni watwegise mwebare munongo. Na mwenu na ninyenda ngo ngaruke mwenu nshabe general zikushitama. Asante sana. Ongea tena. Ongeza. Aha, nanye nageza. Kari nani kushaba afande ibari munonga, thank you very much. Kandi nyenda kubasima twaza kuza aha mashanyarazi omushizirikaro wanatukura genere umuzindaro gunani kushaba ngo ijaha ngenda kwakira umwamisendi kari kanitukusima umujenyi mukuru ogwo mwamisendi no mwumba kutwera munonga ibidara na nentebe kandi chairman wa LC1 wachanya rukondo ngenda kusima munonga ngenda kwakira umwami nyindo John mwana witu kurga ko muri Chikatsi twakushemerwa abantu abaragabukanga mwemerere tubakire timu yaragabukanga mwebare munonga kwija ejine nekashara mtu agati yensi kuri yo wanyu takunda konka no mu rubajuru yari aha na hagati no ejine yo kashara niyo nkore niyo mutogwayi twakusima twenda kwakira mwe n'abari kwija afa nani kushaba ngo tutereho as they change from meme from generator niza kushaba umwami rwa kuburya twicerezana twakushemerwa riso afande twakwakira niza kushaba umwami rwa kuburya afande mugenyi mukuru tukagira ngo buri kitaramo cona no turagambe Sky TV, irakari abantu.
Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 sire musanye nsanzo bugato bo mukazi wali ku mulyango uba sister wange yabirawo mama kaze mmoja omulala okusemba gumu sala nitumya kumbuza Raymond nja kutema boyfriend wange Raymond yansimbidde amaka hali nkoni ewo oli bulungi ayo eyo ntiyo Baby. Sadikis. Naye njagala kusooka kuwumula mu katono. Ebanga lyembadde omuwadde sente zange maliriza ennyumba ogamba tannaddamu finishing ali Sky TV irakari abantu. Sky TV yakuletera ekisya omuli bulenje rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiiko zoona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngu nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kakye munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe kyoyine kukora tuhikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omu Rurembo Mbarara ninga tuterere simwezi note mushanje 89 93 53 37 Sky TV irakari abantu. N'urugendo rurengwa munonga kushyitya hati konka ninyenda kubahamiza nkorwa kushyitya hati abantu aba baturetera kuyobo konka afande crazy ningira mutwikirize tugarike tureta abantu bakusha bati ecyo kintu tukiteho gube nko mucwe gwitu kwindure Ekitaramo eki kurwo mu Ekitaramo eki twabetura umwe cyakare tugarike kitomo kibe modernization kwindure mico y'abantu n'entekateka yabo kukundi hanga kandi no kuryebembera tukwetengesa ngo bori mu office nyuti nyine government yindu muti nyine murimo gukora mu government Dennis nukwarukisha Daudi Kagoro nukwari nangwa ogwe akoraja akabaho district councilor kugani yanda ko bamza ngo abantu abatayine murimo mu LCs babase kutebekansi yanga no kubashitamza kubaretere bitekatiko mukamanye yense kutora nani mbasima nabanyataru wakuburia Emmanuel indugo mugombora iba kweta sangata wona kanso nindugo msero iba kweta ntura ndio muntu ori kutura omwanya ogwarigira omuntu ekateka yanyu okuhindura ankore ranching scheme kuyamwa abantu bakema 50 abaine baturamo kongeramo abandi bantu bakaba abantu emitwaro n'emitwaro ahari y'amashomero ekimwe ahindwire nemwe government yanyu ndio omwanya gurukusha gutya abwanyu imbasima bani benda ngungambara karicha nogireta hato gisya ecyo kureberaho obugabe ninyenda kwamanyisa ngo obugabe n'entegeka kandi obwebembezi wabere ndwebembera abantu konka bwina kacweka kake munonga abazungu no barabe batugeitsira habwe ekigendererwa cyabo hakagira emicwe emwe yagendera muri ekyo abuka Bugande karwa mu Uganda yatwara nkore yatwara buheju yatwara igara n'ebindi bicweka konka yaturetera okushoma
mwikirize ngo hato no butarabe ntakanisa abajungu konke bimwe ntukorese ibintu byabo nko kushomana ababembunde zibakutera tito tukuzekora konkaze bakabayamba kwambihanga bakaritegeka rikabarungi hariho y'abazungu bakozire birungi konka bine bigenderwa bibyo kutabanza Ekitaramo ekigambo cye kitaramo kanki tobwa hati Ekitaramo ekigenderwa cyo kurga karito mu banyankore bakabashitama n'abana babwe shahankezi babaganira babaganda babagambira imico yabo nicyo abana b'abanyankore n'abandi bantu abiraguzo babere bagire imico yo kutina abazere no kubahurira kandi umwana kwiyabera kore nshobe tukatwine koti okumucwa ukanga kumuraga ibintu byawe okumuterera hangoma okamuha umwihanga yarga kwaba ekikumanyisa kikani kiretera umwana kutinishe ahabwe ibintu bye abazere basheme kuba bine bintu cyo nikikuru nibaretera abana kubatina ecya kabiri kikankiretera abantu abarkwebemberwa kutina bagabe abo kandi babasa kuba bingo mu yanga ryabo bazomwekizayiro mbwene je mico kiriho hati nicyo mukurebera hati abazungu ekintu kimwe kintakunda abazungu no kugira ngo wabo takubikereza mu bakwihabwa president wayange bitingwa bakwime sente ecyo ne kintu kibe kishemeye kumanya hazana bo tikegesa abana baitu ahabo kubihanga kurukuza kwaba ndibanzarira hamico kurukurga hamico ndukore ebitakurishemeza kandi nabahabira kimwe abanya-Uganda mbwenu obugabe bwankore kibwabere n'ubukora kangamba habugabe bwonga obugabe bwankore kibwene n'ubukora ne no mwebembezi nari ahabantu bashemeye kushikira nambwene bito bikabigira ngo buyayo bwarabaha ngo nabashije abatine mukama ekiri kumanyisaho mukamari hariho Ekitaramo hariho Ekiganiiro hariho ubushoborozi hariho ubutegeki no kutoza abantu bawaho rukwenda ecyo ni kimwe kikura habugabe ecya kabiri cyo bugabe cyo bwabere n'ubukora no kurinda ihanga kurwanirira ahabwe ebikwate babere no bunako bwo kubyabere n'ibisha nicyo muhurira orutaro rwansinga na muguta ababere barbanka ba amekamanda babere bine bikwato no barwana bakana barwana buhejete irenkore rihanga nere ryerindi ekiri kumanyisa ngo hatu washanga Uganda ne Rwanda na Sudan nibabayenda kubatahira ubwo no murimo gwo mugabe umurimo gw'umugabe gwa kashatu no kugabira abantu benkataba banadizi okuba kutereza amatungo tukabaho government ekatandika kare yo bugabe kwereza abantu ebintu abantu bakabatabarira omugabe abagabirente batunga babaji hato bwa hati president Museveni yataho nadizi kutwagikora kubenka civilian yagiretera umuwerese creation yakorwa abasirikare bahereza abantu ebintu kutunga ugukagura umurimo gw'obugabe ugundi umurimo gw'obugabe gwakana kukakuryo kurinde imico yabo kutebekanisa imico y'abantu kukora nkoko omugabe ari kwenda okumutaramira okumweshongorera ebyeshongoro okumuhisiza amarwa okuhinga entoke okutaho enguuto n'omugabe ahiyaberaza kwija kukora ebitururwa n'okuhinga enguuto n'emikono n'okutimba ebiziba ebyabereho omubunaku bwa murumba ebibatimbise engaro ebiriho hato munonga kukira ebirikukorwa mashini ebi byatimbirwa engaro ugukaguryo umurimo gw'obugabe mbwene nyenda kubahamiza ngo nikikuru munonga na mbwene hatitwe omurinkore tutwine sente zikurwa mu government abo katuturkwabwa tutwine mugabe wetu nko mwebembezi Buganda no bazitunga Busoga no bazitunga Bunyoro no bazitunga Toro no bazitunga ecyo mukimanye ngo nkore nikiburamo kutwakucyongera ari iki Ekitaramo kikaba kirungi emico y'abanyankore kagumaho nitwe tukashemerwa mu government no mu ihanga numwe bari munongo kuturikiza kare mugarike mutero mungaro mwami rwako burya aine bintu bingi omutwe gwe no munyabwenge kandi obwenge bw'amani tukusima twenda kongera kusima abantu abakwija Professor Fred twebembire no mukazi wawe twabakira mwe bare kwija twenda kwakira abandi bantu abayija bakatujoininga mwena tubasima mwami Simon na kwakira kandi wangira ngo aho abantu bar California bariyo no batureba so ni mwe abandi abakuturebera za California abakurora nyankore abari Dubai tureba amasumu nubijana batugambira mwe bari munonga abantu bita ba Rwanda aha turiyo muri katera nanga imo muri Dubai tuturukatera nanga kandi tugamba hihangari tunturekunda ntushemererwa kandi tubaramutsia kandi tubamanyisa ngo ito turije handi hake tuza kwakira abantu abo audience hine ababasha bere ngo benda kugira kamwe umwami Ezra yagenda muguruse Ezra no ija kwija nija kushabaho mwanyuma umwami Kabuye Nixon ofuma aradisa rya niwe nija kushabaho handi hake ibari munonga ningira
ubwo hino kuba kumukunda je mu bantu ntuje kwa mwanya nogere cyo wagamba muzeyi twakwakira sebo yebare kwijo twerire bitoki yebare mnonga ntukusima mnonga of course tuineyo abakwenda kutuzanda nabone bija kutuzanda konka hatwaza kwimusia General Kavuma kandi uryo mugenyi mukuru mwenu nanishaba abo mu wimbo mwije abasirikare mutuyimukize General kandi atwesho atuganire kandi mbashaba ngo mwije muhurikirize afande Kavuma nanye ni nkumanya nkura kunka nkureba kandi nareba nogabe sente nakunda nyo muntu kwaba nagabe sente nareba nogabira abantu kwaba nogabe sente nyo nkunda tikuzenda really mwiko ko kunde bo kunkwingana no jangu tinzine aruya renzine jeje mnonga so nyo tinkwendo ngabire sebo afande konke chikobe chimwe tinkuchanga iche chikobe chimwe ninga bibiri really tinkubyanga wabimpa nishimira konka tinkwenda sente mazima nzine mpagire konka mwene kokori ukunareba nogaba ruya rutansi utampingura kandi hona wakwimusiya weka mwimbo nabwasari yutumana arya mumpora mporo magezi Oniya za chama China zilizotuchukua musituni tukomboe inchi tulije tolea sisi wenyewe tukawacha na wazazi wetu tukomboe Oniya za chama China remo zilizotuchukua musituni tukomboe inchi tulije tolea sisi wenyewe tukawacha na wazazi wetu tukomboe Oniya za chama China remo zilizotuchukua musituni tukomboe inchi tulije tolea sisi wenyewe tukawacha na wazazi wetu tukomboe Oniya ya kwanza ni demokrasia kuwapatia wana Uganda uwezo wa Oniya ya kwanza ni demokrasia kuwapatia wana Uganda uwezo wa Oniya ya pili ni ulinzi wa nchi kudumisha swala la amani kwa wana Uganda Oniya ya tatu ni umoja wa nchi kuondoa ubaguzi wote bila ubaguzi Oniya ya nne ni uhuru wa nchi wana Uganda wafurahie uhuru wa nchi Oniya ya nne ni uhuru wa nchi wana Uganda wafurahie uhuru wa nchi Oniya ya tano ni uchumi wa nchi kuboresha uchumi wa nchi na maendeleo Oniya ya sita ni huduma kwa watu kuinua maisha ya watu kwa huduma Oniya ya saba kuondoa wizi kufukuza mafisadi na viongozi wa mbali Oniya ya nane tena kabisa kuunganisha wakara moja na Uganda Oniya ya tisa ni umoja kusaidia jirani wakipata Oniya ya kumi tena kugeuza
abantu abatwetaha abatureberera omwabazi ogu omu kitaramo DNS na akorage na bagenzi babo amahe aga UPDF General Felix Kurege Paulo Muhanguzi na wenwe host weitu Division Commander 2nd Division Senior Officers Junior Officers hamwe n'aba band abantu mwena mbitinisa byanyu tinku bamanya mwena konkani manyangu twine mwabebembezi abama district bamagombora abebyaro abeshongozi abevugi buri omwe wena omukitinisa cye omukitike omurimo gwo gwakora n'ebindi byona mbweni nyenda kutandika no kusima abatebekanise okutaramo oku okutweta nitu tukaija tukabareebimwe abantu babiharwe abambarira nahurira hariho abakuruga bukanga tindi kumanya ko hariho abaitu abakiruhura n'ahandi okutarama nahurira w'ebyobugabe yakishoborraho nyowe okunkukimanya kikakigira ebigendererwa bishatu obwira okukira munonga nyowe yinkuruga omumbarisa hatakabaireho kukwata emyanya kugira ngu buri omwe yagira omwanya gwe yagukoma hakahabaho okutuura okubabeere beeta amihirane okoshanga families nka 50 ziri ziine emwe nkaitwe nyoko nagire kuzarwa ninga kwetegereza nashanga families zeitu nyingi nizituura mu kicweka kandi bakyeta kamuragera barimu abantu bingi abihinda abashambo engande zindi mwene okutarama ekigenderero ky'okubanza omu makago bakabagira ngu bakabataha amazoba ngu ntwija kutarama owananka bona bari omu makamu konka buri omu vukoseine enju ye bagira ngu ntwija kutarama owananka bateranirayo ekitaramo ekihango kikakiba eky'okuzaana nk'aba ba Martin ba Bengana kahabaho abevugi abaho abeshongozi abaho hariho abakutagurira hatukakuba okuzaana ekitaramo abantu batarama bazaana abantu ab'emyoga talents then okutarama okundi kukakuba okw'amaka individually burka abagurisiya yakigambire okuganirira abaana babo okugana nk'eki ekimurugambaho hati hakahabaho ebabe beeta ebigano konka ebigano bikaba bitaba mu kitaramo eki ekihango ekyamihirane kikakiba ekyaburika abakuru baganda abaana kandi ebigano ebyo oba byabaireho oba tibirabaireho konka bikabishepinga abantu abaana bato mbagande tebere hakariho omushaija tebere nibamweta Yoweri Museveni tebere omwaka gwa 81 tebere yagenda n'abantu 41 baine embunda 27 tebere batera barracks ya Kabamba tebere
kwata embundu batandika orutaro rwamare emyaka 5 kinana na mukaga umukuku banze birabi na mukaga beyaho government icyo n'ikigano. So hate ikintu kitaramo cya kabiri cyo kubanza n'icyango cy'abantu bengi cyo kuzana konke cya kabiri n'icya boreka abakuru nibatebeza abana babaganira babaganda no kwite bitu dene kigendero kindi nacyo kikakiba kiri cyango konka kirimo kuhana numo abantu bakabahanda mbanywana babo nanguno bakubabara bakuru banyinamaka kuwabaire obwo bakabene mu obukafire bwingi nibarana nibatsigara no maka nibakwa mbwene nibariya kumwe mbwene konka emitima tekushana hakahaba mwabo butima buke abara kufuha abikora kubi akaribanza ubunanka yashwera mwene kana washoire mwene kushashura amabanjo kuna kutura kutorobi mbwene mu Ekitaramo bakaba bahanabo habwenki nokore kineki wabo musheija mbe wabe kifera nyawo bufera so mbwene ningira ngo neimwe Ekitaramo byanyu bibe focused bigire bigenderwa ebiri kuyamba abantu nambwe nimbasima okureba ngo mbetandikire bereke kube bya politics zonka konka bigire ebigenderwa kandi bigenderwa bikuyamba abantu bwe nimbasima munonga okutaho Ekitaramo mbwenu nyowe nyenda kusima abagamba bagenzi banjye mwabihura bagamba ibintu by'amani abamwe babaganda abamwe babashomesa buri omwe yagamba nkoko nabagambire bigenderwa byo kutarama mwene bingi tinkija kubigaraka mukonka nimbasima munonga generals abagambira abantu aba komere ntanda mwene nyowe nkazo mukishaka kikimugamba ndi muto kandi kare mwirwenda kinana na gumwe mu kwezi kwa 12 kanyine myaka 14 kandi ari muto munonga ndi mu ishomero nagenda ninyushika tukagenda turi abantu bana ninga batano nyowe Katuku Nsamba Dampa na Tweheyo 5 tukaturu batano konkati turoho babiri kano akabiri nawe bakamutera umukono oturuga kutera kabamba kumirwenda kinana netano bamutera anti-aircraft kirema hishomera kari hishomera bariyeta kirema bamuteza 14 bamucaho umukono so nyonawe nito turuhaba yabashatu bakafa mbwenu ogumwe shongozo byana yeshongora twena tuine kusimara hanga kureba ngo abamwe muri to tukarabo muri ebyo byona mbwenu turi aha tutarami ngo namani garhanga kunagira umukishaka kumirwenda kinana na gumwe muri umunange bakano mweta tofa magaga yanshangayo kumirwenda kinana n'ebiri kutwabe turiyo tateitwe Alfred Magaga warigira umunsi yatushangayo kumirwenda kinana n'eshatu hatu numuhurira family emwe
tata taragire yo hakuru ebyo ngo akana ndi bikurwana konka bakamukomera ha omusimba emirundi eshatu nibazayo bamwakira batundente mukuru wanje na mawe bareta babahisente bamurekura kibamazireyo ukwezi n'ingabiri bamwakira mweni yaba income ya barracks yaragaho yagira ati abihima bakana bakunda ente zanjye kazahwaho yagenda so tukatiriye abantu bashatu so mbweni nyowe nyina kakwate munonga n'ekishaka eki kimugamba kandi imanya bingi mwenti nkwenda nyo kuzombegano aho ni tingumane kindagane konka Felix eki yabagambira story the background to that kishaka you are talking about kishaka kikaretwa kininga kikaija kita yagishoboraje hata bimwari yebyo nibyo byatretere kuzo mukishaka tukugira ngo tukantu twagizira amagezi go kundi hanga munonga kuba bebitaro abamane kuko it was survival somehow to most of us ni nyishika kumwana mwende bugano konkanyo byanjye tibiri murayi nege nyenda kubagambira ibindi konkamba gambere ho kigano kimwe kinana hakabaho bururu geno kurege ya bugamba konka butakabaireho abantu bakabayine kugaruko wabo kuza kwehandikisa ibarije kutera bururu mbwene birebyo imwe abakuru nyonkanda Kampala niyo nabininshomera hakariho 2 deadly roadblocks. One was at Busega, the other one was at Impigi. If you were so lucky and survived the one of Busega, you would certainly not survive the one of Impigi. Hakariho roadblocks ibiri ziri kwita abantu z'abasirikare ba government emwe kera Busega eya kabiri eri Impigi hariye ngute y'Amasaka kuwa birobo mugisha waba batakwitira haya Busega hone ya Impigi to kugirabaho itwe abana bishomero tukati batu no makujwara uniform eshaha birneina zurho bagi mwene bakaba tugirira mu akashon kake nozo mukatare no genda na uniform ngo bakurebe bagira wetoka kwenda mbene kubashyira buna kubo kwija kwehandikizo bururu hakahizire UPM hati twashobera ukutereje kunu yentwenda kwija kuterera kunu oweitu konkanti tina enguto eyampigi hati tutori bathabura ngo harihe gari y'umwika eri kwijana ekaraba eri kurugo kuneza Kasese Kabogore tukati yabo kurigira mu Kabogore ngo niyo the safest means of transport and route would take. Twagenda twagura tiketi twa booking shahe munkati twazo mugari y'umwika. That was my first experience. Muno rwangi gukubanza kureba gari y'umwika no kugishitama. Kunta hamu shanga abantu shitamanturebana. Gari y'umwika tsimbura. Papa. Egenda neyemera buri stage n'abagore byo kuriya n'abagore bino. Turgaho shaha nkamwenda zanyikiro tushika Hagaraho station mpango n'abageta Nkonge. Tugishikaho hakari haba Tanzania bakaba kiriya hata nkonge kene mani ngwa aba Tanzania so bakaba takwita abantu mbweni kubeshikaho yemer hata bayijana ba checking bashikomu koche inabere nstamu nkanyine mu bakazi babaganda no mushayijomo nkangwe jigiri
y'umwana mu itumbi hatubata ebintu akashanduko kakanje kakakari yo mu kabini n'ibyabandi hati nyungu mango ndiaha ndambire ngo jigire bazu uko mbintu hato mu Tanzania abuza ebintu byanje mu Rushwahili umuzigo ni wa nani na checking ashanduko umuzigo ni luggage who's luggage konko mu Rushwahili umuzigo wa nani umuzigo hati nyumbwenu Rushwahili tinkomanye hati nyumuzigo ni ngoma nyo mu Ruganda nkamasta nyowe tinyikorere master kuyabera yatu muzigo nyungwe jegerera kimwe abwo nyunkantine master kapiteni kibinkwatire mbwenu kunza kurra mpurabaganda kazaho na yone umuntu agenda kutubisaba abasirikare atayogera bintu bye nti ndebo ko omusheija ari yashanduko yanjye so nyumuka excuse me sir it's mine sir aka ni mwishka na hati no kumagiza mureba akari umutsigazi wo mu Tanzania joire empire ya combat na t-shirt ya green hatkune mu kirenti kuna myango ne yanjye akantero rihi kumanyoko akantero rihi naramashanyarazi nagarakana gumu umuntu bo munabere nshitami so yihamwe shanduko egyo yagira byumudisa yaginaga hansi now egari yo mwikekenera gaha ehikabe hari uburengo kandi enyigize side emwe hati aha yarabya shanduko tariyo so kor kuboine kuza kwiyaye shanduko oine kushoraha okairkango kahikaha ahe kukoma oketororo kairkango kahikaha bana geshanduko okagiha ho kairkango kagarako ketorora hati nkazombiteka teko mwenshi mferwe shando kuko buri umwana no kundo buntu bwawe nabwo tubwingi ebirebi mu kuzire ibintu bibingi sonzo mu ombeteka te hato nkoriki shando ko yanjefwe ngweshe shore egari yo mwikensije ngweshe kweri kutsimbora nyorero mbwene kunuye ninzahi konko mutima kugira ngo genda ekirabeho kibuto kubasa kuferwa ibintu byawe so anyway to cut the long story short nkairikanga naye torora nindra nyekiro nagenda shanduko nagihayo naye torora rahanga nazo mugari yo mwika nagenda kuyatufikize kurga kabogore kwiko weitu ninka mahiro zingahe ngira nka maybe 50 or something inka kilomita kinana umo yutegate ko mwana kuko neshanduko konkobwa wenke cyandetere ibyo byona no futerwa nenki roadblocks ahanguto nibyo Felix yanabagambira nebindi mwani yatingwera kuzambindi konkani yenda ku tagagira byange nyenda gamba ki geno muhanguzi yagamba abana yinki yabasupportingire struggle yahereza a few names konkabo yagamba ababuremezi buriya obwangoma obwabarisa konkobo ekeri kinana kurga kinana neshatu konke itu abandize kinana naguma kinana nebiri nuburemezo bo bwakapeka semto obutari bwabarisa konko bwabahingi abantu abo bakakora umurimo gw'amana munonga nibo bantu batandikira ikishaka nibo batsherekere nibo batgaburire abamwe mbahuriro mu history z'orutaro barutamaguzi abasherekera abantu bakaragaho bakabayita bangire kubagamba so abantu abo bakakora umurimo gw'amana munonga ababuremezo bubwa obweruguru then kinana neshatu nibo twaza buremezi buriya actually nabo byanagamba okugirente no batakuziteire actually bakabatene any other choice because
okugira ente kukabikizibwa harubo ente oyine kuzeshera ente oyine kuzirisa so abasirikare ba government bakaba bategera amato babategera umwishwa babayita so bashira mu ngwente nzimuzitware tunge nibo bizire kunuya za Kanyeriero so nabariya nabona enda ngo tutaragaha tabagambireho aba supportingira ikishaka kuruga kinana na gumwe kwise kinana n'eshatu obutwagarikire side eri mwene byange ibi byona bikabaho nabona kugibagira nti ezo za story manyabiha kubona bona butagira nkaita nabona kubagira nti nkanta kuri mweshatu no mukikorora hati nindi kuronda bagenzi nkanta ine nkaita nzine hati mweshino mukiha mukikintu kibayambaki konkambwe ni nyowe ikinkwenda ku sharinga nemwe nebintu ebyatubasise okuraba omurigendo rengoro rwona nyumwabaziyo note nyumwabaziyo azede konko kwezo okoyiro kwa kabiri ebiro mukaga okwa kabiri 2024 UPDF tuka celebratinga emyaka 43 yo kuzarwa abo imwe abana bahate mukunda munonga birthdays so for us also we did celebrate our birthday our 43rd birthday on the 6th of February 2024 nikimanyisa ngu we have existed as a force from NRA to UPDF for 43 years mbweni nyebi nkwenda kusharinga nemwe nebyo ebintu ebyatuheira mani imwe tumwe mureburize bishababo ecyabare mumpurize abantu kutandukana embundu 27 ni murwanisa amahega gamahanga abiri abaha UNRA aba Tanzania TPDF abantu 81 hata haturubanga turi abantu banga ya maybe 200 mwene ko bakubahe embundu twena batembundu tkeho government eji government ntigiyo mbwene numutekateke abantu ana nomwe bayine mbundu 27 bakatando ky'orutaro nibarwanisa amahega mahanga abiri bakahangura bakasingura omyaka 5 yonka imwe numugira ngo nibintu ki nyine byo kwenda gamba nemwe haze bintu ebinemo kumwako bikwata as individuals as families as Ugandans as society kumwako ugire kimwe yihamu ninge bimwe yihamu nemwe bikabarengeza izoba ngo kubyatirengeze emyaka 23 ekitwashitse mwanyitegereza nibintu ki hariho ebintu ebitwayetegereze tukakwata kandi tukatumunkora bikatahaga amana gumureba gutugira teba training nkamahanga gandi tutugira factory yembundu ntuguro mu katare niko kamwe tutugira factory ya uniform ninkabandi konkimu mugira ngo cyatuheiraga mani obusinguzi ege myaka we have walked a journey of 43 years narga kamparate okushika ni kilomita zinga anyway cyantwaresha ibiri n'ikicweka konkato kubasa kumbuza oto muhando gugwa kutwara only 2.5 hours haramu hamps zingahi haramu kona zingahi haramu bungahi haramu bushumo bungahi tinku bimanyi konka shiwo nogera ngo munguto emyaka 43 haramu bungo bingahi haramu ibina bingahi haramu kona zingahi haramu
mbwenu numugira ngo how did we maneuver through this long journey and we were able to reach without serious accidents. Kandi ibintu binkwenda kusharinga nemwe, they are not universal. Tukugira ngo ne byamahegona gakora. It is not training nabagamba. Timbondo mpango. Ngo temisara ngo ito nito tikira ito nabashomesa bambe. Bantu abamahe n'abashomesa ubatikira yo kutunga umushara muke mwe so obuhanguzo obwo mureba na turi Uganda turi Somalia turi Congo turi Sudan turi Ruwero turi Karamoja burizo konka tahangura ekituretero kuhangura imumugira ngo kibaki timbondo mpango technology timishara mingi ti hari hebintu ebitwakwatsire tukabyetegereza tukabitomunkora bikatukora and here we are. So nikera bagira nti tibyabona ebinebye yitu specifically aboko ati numureba itotona tiyabanya Uganda twena abanyankore abakiga abatoro abagisu abachori aba konka buri kichweka ninga buri tribe ninga community bayino buntu bwabo buba kwikirizamo. For example abagisu bayina kantu kabo kubakora omwana kwakwitiye imyaka omwana w'umwojo yashitiye imyaka 18 I think bayine kugira ikibamukora kumushongora kumanya ngo yabo umusheija nibageta imbaru traditional circumcision imbaru nibamukwata bakora umukoro besige ibintu kadodi basina bamutagati bamwetorora abasheja bakura bari kumanya kagabo ino musyo gwe bagumane betorora hatogo yabo umushiza n'ikintu cyabo ntubatamwe kitinisa bane bababo abatese tubakukikora bane bababo sayideje abatororo tubakukikora nakantu kabo mbene kintu kikingeze kubagambira obo buntu bunkwenda kubagambira nobwo yitu NRA UPDF konka bukatamani n'obusinguzi omurujungu imwe kwa rumubara kumanya urujungu nimba soko se kigamano baketa ethos or ethos ekintu kimanyisa who can tell me the meaning of this word kambanze mpima bambara kureba kumana mu rujungu turekera boko mbwenu ethos can mean characteristics, can mean working principles. Mbwene ebintu certain society eri kwikirizamo so nizondo kubagambira ibyitu mbwene hati nyenda ngumbi ho wanyu narebaringa munonga kubasoborera meaning ekinkugezaho kubagambira iwe aho watandikire kumanya UPDF ninge NRA omuntu kweyiza yakwesobora tazanye wendi yomusirikare wa UPDF ninga wa NRA imwe bakura barebereho NRA ni kintu cye cyobanza kumurebamo kumyo uri we NRA ni kintu cye kikwizo mu mutwe no hor kubasa kungambira Yesu muzeye aha obuntu nikimanyisaki iwo koreba musirikare wa UPDF ninga wa NRA yakugira ati nyowe ndakavuma niyo ni kintu cyoreba
Mungambire. Yes. Discipline. Our number one ethos. Discipline kimanyisa emicwe. Emicwe oko mirungi oko muntu ari kwetwaza emitwarize ekintu ky'okubanza kyatuheire amaani agatureeteire obuhanguzi omu myaka 43 timbunda mpango fomu kuyaho nenki emitwarize mirungi iwe kuhuriza omu kizamu bakubuuza Koriza mu examination bakubuza ngo cyareteire NRA UPDF amani kurga bariya hatima mutekateke makumyana bayine mbundu 25 mwatera barracks kumwaheza mwazahi government ecyagire meise kwitaba abantu abo kubeka bakurata nenki nahabo emitwarize emicwe omahe tusimba amaju no nyankore turukureta gikigambo discipline konkari mangu numukyetegereza omahe discipline simply means understanding the do's and the don'ts. It simply means listening and taking instructions and orders from your bosses. Taro kindi kasto kwa techo bakama mukama okuja tukoreki yes sir otakoreki yes sir. Why is so the survival muri jahanangwe bya success the survival of that group 40 with 27 again surviving kwonka for the first 2 days 1 week 1 month chikarga discipline kuzumukibera bakagira ngo mutateka abo ko kuteka umwikana gushora abana yinki bakora katsibe ko mutaretsa abo ko kuretsa etabe mutagamba yesa ekyo nicyo cyareteire abantu abo kusurvivinga then so therefore tingwenda kutura hwa kintu iki ekintu cyo kubanza cyateira amani go buhanguzi okuza kwikaha ne discipline okurikiza ibimba no mutereba no mutujuma mutakagira ngo embunde ze tutikorasha kandi zakarasha bariya akashimwe abateine zanyu uno mutujuma no muturbatira no mu kastobotante iri hinyumbwe no okunzuma no kunyitsaki ugora kutera nawe yazahare nyo mutaje kungeza uko kuntera tinkikeze kana cyo tukakiha stories eziba manguzi bakubagambira mukacyuriraho hariho mugenzi waitu za brona kana wabe kerkazo kinana na gumwe yagenda yargo mu kampo mwabaziyo yazaha kaduka omuka trading center kanyanda yaza kunyu kuyashikayo ibyamarwa gagira yatabukana n'umwana y'incyaho yagaboye nembundu yamurasha
ubutaka bwakura habaho koti president niwe yabera ari judge wa field court marshal high command nibabari members habaho ikizibu za broni eitsiro mwana yinki bamureta koti ya stam judge sheet tukatwine baroya umukoto geno tinyifuza ka roya general Jimuhwezi bakabare baroye bahoza nkabaroye ko bahoza bataho abo kuba bakabashumira biragira bamenye bagira ngo ito mukureba Mr Judge za Buroni to kwasa kumucaginga mada why kayarasira umuntu za Buroni kuyagire ku rugo mbarakisa akata kumango naza kushanga yuri yo musheje akata kumanya nezina dera fotaram planingire madani kimanyisa ngo planingire wa executing a plan yawe kunkaza Bruno akatara kumanya ugo musheje so egino nibageta man soro tabuka hat chairman ninga jyaji yababuza mashati egikoti yashtamaha kubonereza oyitsoro mwana yingi hat mwagira ngo za Bruno wamurasire tuwamwitsire hat koti yone nang muteretero owamwitsire tebe no twa panishinga kwara atari za Bruno ngo no he did whatever he did under the influence of alcohol atkari mjini murete alcohol no tebe niyo twabonereza nobody could parade alcohol so yajya tumwe za Bruno Ushango gwa musinga bamutwara hariya kanyanda bamutera amasaso mu yihango mu gabana yinki aho nto twamanyire tutokuzana no mwana yinki wa resistance harakabi so mbweni yonimba shaba ekiti cha discipline ya UPDF young ne was a youth as a young person no yetinge mitwe if we want to succeed, if we want to take Uganda ahead, you need discipline. He was a family member orya no yenda discipline ihanga ninga society ninga community kuri kubarite ine mitwe emitwe obuteka eka egire umwanya gwanyine kegiro go mukazu wegire emyanya y'abana eka egire cyanza cyanyine keine kikopo cyanyine keine neswani yanyineka nebyabana konka ko kurete cyanza cyanyine ka wakitamwe ngwabo ejutka nahabwe ecyo kumwana mwenda ngo musucceeding nkaitwe. Discipline is key to every one of us. Tingwenda kuchongera hapo. Echa kabiri. Enshonge ya kabiri ya treheramani. Ibi bingambaho bekatamani strengths and success. Echa kabiri nubacheta patriotism. Patriotism tindi kumanya kuva kucheto muri nyankori mu kimanya ukunda ihangari yawe is a bit light konka ni cyecyo kongo muri jungu definition who can define it for me muri jungu patriotism noho akubasa kitugambero mu ekikuma iso muri jungu. Yes. Thank you. Patriotism can be defined as one's willingness to sacrifice all for his or her nation. So, what you are trying to say is that the definition for sacrifice is someone's love for their country
and devotion. And devotion and willing to die. Yes. For it. Yes. Okay. Ekiganiiro. Yes. My name is Simon. Patriotism is vigorous support to your country. Okay. Hariho ndijo ine rukutanaho. Intellectual. Konka mbanze mwemerere ukake. Banze mwemerere. Banze mwemerere ukake. Mwenanure. Banze mukore mu some stretching. Stretch. Okay. Mustame kumwana murama. Kabuyo inecho wano ndakongera. Nibimara. Mwenu nyowe ningira katurane. Nyowe ningira ngo abajungu bakatemputinga kudefininga kigambo patriotism. Konka nyowe ningira ngo tubarakerezeyo. Okugira ngo patriotism ni kimanyiso kukundi ihangari yawe kandi oyeheyo kurufera if need be kukirani ketengesa. Nyowe ningira ngo ekyo tikikuretaje ekigambo patriotism. Why abo kuba ko kutamwe ekigambo okukunda. Okukunda. Tweno butundeba tarumbana bato munonga twena ntumanya okukunda ekikumanyisa. Hati kamanda wanje geno muhanguzi yagira ati oyine kukunda Uganda kandi cyayetengesa ogiferi kuna kumbuza shi ninkunda Uganda shabwenki okukunda kugira ebyako torukwimukaho okabuga n'omuntu oketuranse ngo wamukunda nobasa kurigira omuntu konka tikumanyisa ngo wamukunda. Nyowe ningira ngo okukunda kutandikira aha kumanya okumanya omuntu okumanya okwetegereza then okukunda. So nyowe naba ni defining omurujungu patriotism ningira nti patriotism means to know, to understand and to love your country. No ine kubanza okamanyi hangeryo okaryetegereza je rero kasharamu orukunde ningo tarukunda. No koko bori omusheija ningo ri omutsigazi wabuga no mwishiki no banza no mumanya okumanya ni what is your name obombuzi zino mureba ebichweke byeruguru, but that is not enough to fall in love for that girl. No rugahi no wamanya mazina wamureba wamwaduma yaringa wamurigera konka kikumanyisa nguno wamukunda mbwena aho kumanyaho oyine kuongeraho okumwetegereza je owanyi ninkahi muri abaki then otandika koresa intelligence kumanya bagire ndwara batunga bariente n'ababaji you know omuchondoza mwene ko kweza biriya bibiri okumanya no kumwetegereza then you choose to either nikyo bakugirira ngo you fall in love
Love is never forced. Korukuruga kweza biriya bibiri okumanya no kumwetegereza, then you fall for her. Ninga nawe she falls for you. Hati imwe nangu mukabira kutiya ho mukagira za technology manyazi. Hati itwe obutwabere ntukora. Okore bo mwishiki omurigera. Akitaha no mwihaye. Toine sumu. Toine gari. Toine oriagaraka kumureba mwagwana ho hahwira imyaka 2 uyuhura. Ono shewo warigire imyaka 2 go. Konko kuhangirwe naye wakoresa amakagandi okoresa tatento cyari subukondo ebyo nabinkizamu okoresa obundi obukodio mpora konko bonofo kumanya okumwetegereza rero kibiheze ebyo byombi osharamu okumukunda ningo kutamukunda nabwekyo patriotism gina abaganda itwe tukamanya Uganda okumanya Uganda no kuyota Uganda eriyo muri Africa, it's a landlocked country, netana na Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, DRC Congo, South Sudan. Ekyo tikikumara titokubasa muhangu zingore kamanda wanje uti obwamanya Uganda mbwe gifere no bawankoze sensho. I need to understand so that I choose. So kokurga kugima uko no kugimanya konka shwagetegereza gendo kureje buye izaha yabagambira ho kacyahari Uganda ko kwetegereza Uganda imwe bantu mabariya toine choice yo butagikunda warga kumanya Uganda ninko kuwakureba abakazi mukazi kando kirga kweza byaheru waburiza kandi abo kashanga by'umuntu nabiro kabye mbese kandi hatiwe ko kwango gwo kanshati yuba mshejaki mbwe nabwecyo Uganda giye muri kureba ebikurege yabagambira amahanga gande nibacyo munsi eitwa tuyo muri kiko nkaha hati tutari mu air condition ninga tutari mu hita ni make kugaragara. Uganda has got the best climate and weather ever in the whole world. Omusheje omuzungu bakano mweta cyakiro akargo wabo bujungu 19 na mushanju mukaga mushanju yeyizo mu Africa yona continent hati tuina mahanga atano na nagali independent yakora research okuchondoza kwenda kumanya mu Africa haba esaki Africa itura haba muki omusheshe kuyahereze kuchondoza yagenda yahandika ekitabo kutwabetiriya kutwayecwire kitabo yagira to mahanga gagona ginchondorize ho muri Africa nsangire muyanga rumwe nabarieta the Pearl of Africa. Ogo no mujungu owarigire bungereza yashanga ngo Uganda is the Pearl abakubanya urujungu Pearl nikimanyisa mbeno mu rujungu kurakuka kwetegereza the level of beauty oburungi Uganda niyo basangire nekira yo burungi muri Africa kandi yona kurege yabagambira ngo hizirake ngo atambuyire nsizona nanye hatkuru no yangurisa okuchondozo ko kwata hansi yone iranga yahangire the findings would have been the same. Uganda keneja kuba the part of the whole world. Haba kwa Uganda niye kuhitayo omunsi zone zahangirwe mukama ahabwenki because of the following one koko nabagambira niye kukizayo nanka weza ndekera imetero babyeta kimuni nyankore abaganda nababweta nabageta embera yo budde ito ntegeta kandi cyecho kitero
oba ni empira hinduka yobwire oba mbweno kukiri konka nitwe itwe Uganda ndihanga no shotri yonko munsi eyo muntu orukuzarwa okamareme akirahanga kwero munsi okaragaho kafa otakareba geki barikweta winter ninga summer okwihaho kubishomo mbitabo nabwo icyo kubanza kitukukiza abandi ecya kabiri ebyo binyatse bimuri kureba obo ebyo binyatse bimukusiba numususa numugura bwa machine numureta amanyaba bihebyo neito mahereba gendo muhanguzi kwa kuba nahandika liste yo kushaba ba headquarter uniform emishara ebyo kuriya nebyo kususa hakuba nanda kususa baraksi hati itobu tukore ebyo amahanga maingi mu nsoko bono babyare binyatsi. They use a lot of resources to plant grass. For us, we use a lot of resources to trim grass. Uganda no Kisoro noza moyo on green cover vegetation. Taru yangiri erinkeri. Ekyo ne kyakabiri kyakashatu. Amaizi amarungi fresh water bodies. Amaizi amarungi muri kizeki omunsi yona ebicoeka kinana na bishatu ahariga na by'amaizi n'amaizi mabi omunsi yona. So nikiba cyatutsigira ebicoeka 17 byonka nibyo by'amaizi amarungi fresh. Konko muri ebyo Uganda tuyine kebicoeka kinana hari yagwa amarungi. Ekyo ni kintu cyaka ezi za Rex zimuri kureba omurimo nabanga bari kumanya rivana iraheri nabanga noreba tubaru ko ani no it is okay tikyamani abo kuba toyine kikukaririza kuza kugimanya abo kuba ino Ruiz here o inagandi konka basheje nkaba Egypt kuriwe Misiri mubuze aba basirikara bariya Egypt amahe na gaduntu brigadier general atura ginja hariya ino murumogo burizoba nakwataka kakupima amaizi apima reba level y'amaizi aza computer indika headquarter Cairo atamaizi hati level neki ahabo kuba bone banyangu river Nile nuko magara gabo nubu mwana ari kuzarwa itabana kuba kuzarwa ati batwara mu immunization against obuhere whooping cough mizozi polio manyabia nabone babatera ekikatu cyo kugema river Nile kugira ngo uyu mwana wo wazarwiwe amagara gawe gari yahamaizi ga Nile kubora kamana kamuhangu zogu nkakaratogu waza ku wakora urukiko umbarasi agenda kumuruka gahari introduction prayers introduction item number ya kasete shimere kuba Nile waters shimere iri kwa updatinga aboro kwebembera omugasogwa kurunogera ngo to kukikora omuntu wa intelligence akagenda akainforminga abakuru ati tarakigambereho niba court marshalling nabwe cyo konkitwa mware kunabuza abari kumanya Nile nibangaye ntufakina abakugimanya n'abakurusi abantu baza kuri abacoro bana bayijani inga bakaramoje agamaizi Nile okay tigene kigatakafutraza hakirungu ngo Nile hago kuba tuyinagande gayijwire. That is my point. Nabwe ekyo ne cyakangahi
Ekyakana, ekyakatano, ekyakana itaka eri fertile soil no bageta kimuni yankori. Erumorwe Uganda nito twenkaba initaka eryokutamwe ebihimba ninga muhogo ninga kitoke ninga kikargayo ngo tongeireho. Ekindi ebera, ekindi ebungo, ebindi minerals byo muitaka hati twine na oil bingi munonga. Nawe ekyo ndiara patriotism. Hati wo kuwakubuga no mukazi mubashije mabariya kuwakubuga no hato kamuhingura no muhingura bushiba kakora bata imwe saba cyara ko kubuga no museiza einebyo byona no muhingura yusiro ndakushoyerwo inebiya nabwe ekyo patriotism kimanyisa ebyo nabagambira nabwe kitwe mbwene ko kurga kurra murikize hatwo kurga kundi hangari yawe ko kurga kundi hangari yawe ninka warga kukunda umukazi wawe ukamushwera mukazara abana hato ine kurupuringa ima basheje amabari yaha ko rukunda umukazi wawe mushwera mwazaranga yabaha abana worukuranye kiro muri yo munju mu byami wahurira abantu bari kwija watekateka ngo basa ko bari abazugu nokora ki noza hansi y'ekitanda no mujyoto madamu nyo kanza hansi y'ekitanda kubarambuzi oyo bajyoto nyo tindairemo nuko muri kugera abakunu. What do you do? No, you not calm down. They can say kureba. Because no murumo gwawe ku protecting aki family yawe no protecting abwenki abo kuba no unda. Itumbi obwakari mutingu moko murahati omushaija w'omunyankore orukutunga ente nokunda ente zawe nokunda omukazi wawe n'abana bawe tukatugira weapons of protection ko nyine kugirembo kwera detecting ekintu emoki omunju oyine kuba ine mwicumu oyine kuba ine mwenkoni nibye to go and protect your cows and protect your family abo kuba no bukunda nawe kitwe kutwahereze kumanya Uganda ekeri kutwahereze kumanya omukazi murungi Uganda twajya tutaha hafira roge twajya tukirabe obanyine myaka 19 oba twasacrificing okushoma kwaitu twasacrificing rafu ya bazaire baitu mwahurra abana ba niya za chama cha NRM zirizo tupereka musituni tupwi ebigenderwe byatwire. So patriotism has been our number 2 source of strength amane gaitu kwehayo imwe mutekateke abantu bembunda abiri na mushanje n'abagambira abantu batine byo kuriya abantu batine masasi gar kumara abantu batine mbunda ziri kumara konka mwagenda mwitwenjara mwafa kubi ebibabeni babagambira nibyo bigano binantakwenda garakamo konka mwacunguri ihanga kumwarara mu rucungwire nicyo nantakwendera komari kinana na mukaga haija kandi entarensia bakonye barakwena
ba Western Nile Bank Front turwanis aba Uganda bonka turwanis ebi nababinje babi nkabiri na bishatu twabisingura mweshikuru twagire kugera mbaze mutereze mshara ntwenda 3 meals ntwenda uniform nungi obo Uganda kandi tugicungura mbweni mwe bana mwe imwe abaru kukura Uganda does not belong to only us. Uganda belongs to also you. Mwimuke mukwatira ihanga ryanyu. Emyaka 4 turahambirire nibenda kurutwara. Hata kincho cyatera ubusinguze cyamani. Kuno wajya tukategereza imishara ngo twategereza amanyabiha, amanya twategereza amanyabiha. Twabora kutsiga abana bayita n'abanyowe nyowe. Twarigira mushaka nakora na president imyaka 10. Yote gateko gukora no mwa Museveni ine myaka 4-5. Tukatukora almost 20 hours a day. Kunarigireho naze ruguru nkamara imyaka 20 nkagenda rukumye ruwenda cyenda na mushanju naho toka 2010 na mushanju ntayine family yanjye igene imyaka 20 mweshukuru nagize nkanye abana bashatu omwe akaze 92 owa kabiri 93 94 owa kashatu akishikanje Diana commonly known as Jabadudu akaine biro bishatu kuba basiwiro mwirwaro na nyina nagenda o kubanza kunagire ko twakayagura graduating owa kabiri akari umwaka gwaka no mu university Jabadudu akari umwaka gwa kabiri Nairobi University. Sacrifice. Weshukuru twagire kugira ngo tugumena abana bait, tugumena family zait, tugumena then who protects Uganda? Nabo ekyo ejo niyo shonga ya kabiri kandi mpango nkabere imba ibyo kureberaho binyi ko ngati twine gwire tingwenda kubaraza but that's what it is. Abamwe bakafa abandi bakamuga abandi but Uganda numugireba ngo myaka 4 for the first time in the history of Uganda teka ho eti twakitaka bahuga abantu babagambira rure idamini obote myaka 5 yamini 8 rure eronkaka manyoro ameza manyoro konke myaka egi hati twashite myaka close to 40 kandi mwahura bazugwa baturana baturwansa konka tukabasa kubahangura aho bintu ebi kandi tuzana heru tahahonka aho tuzana injyana umuturano mureba abaganda bayine cyo kwete ekikute ekirari kutuza Kongo abakaze beje batukuratire kutuza nkahibura ibyo binani bagambe bya discipline kankoma yari ensonga ya kashatu ntugeta pan africanism as an ideology hateji tukaheza kukitegereza toruko basa kugira businge mbarara darwe ne basa kugira businge mbarara haba hari yakabi harwe ne gira businge kanyariye gwabana gwaka tikubasa mbweni itokwe ko manyangu Uganda yaza kugira businge Africanete kwa kuba eneki kandi twesa kumanya ngo ebizubi byone bya Africa tungire almost 98 bekaraga nkahi
aherwa handi abatakutwendeza geno kurege yabagambira aha ntabwo icyo iki kumhurira ntuza Kongo kumhurira ntuza Somalia kumhurira ntuza South Sudani imwe n'umuryango kurwana harimo ikirungi no mpira no competition ni league kuzafuterwa amasasi ejo na ni league ni kitwara oshemereyiwe we follow this habo kuba aba bantu bakutukura bo kwihana babaho Rwango yibatandikire nayo kurga slave trade nibageta cy'umuri nyankore obuhuku numanyangu tukamarumbu huku emyaka 400 years tuyombu huku ogo no muntu okukunda niyo rukundo etwantugambaha ogo no rukundo wakutwarumbu huku myaka 400 obuhuku bwarigire kutwazo mu colonialism emyaka mikenango close to 40 maybe twarigireyo bo Rwangwe ture kiriyeri konka nibahindura approaches hati slave trade nyenchakare ni colonialism but